spread. Top chocolate spread. Every day it's a great. Top choco instant mix. It's 3 in 1 and tasty too. Made just for you and I. Top Choco chocolate spread. So when you pick for bread anymore, I'm gonna come and say now Top Choco instant mixed chocolate spread. 3 in 1. Head to phone friend 0551 033 033. Top Choco. It's chocolatey. FDA. Aji ejo dey incrat way atum. This Akoma dance your night to me dancing all day. This Akoma dance your night to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to me. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to me. Ekuru bebe den ko siri, oham bebe den ko siri. Ayaka bebe den ko siri, oham bebe den ko siri. This Akoma dance your night to me dancing all day. This Akoma dance your night to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me never made it to me. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me never made it to me. Kama ni kadi enko siri, kama ni kadi enko siri. Asenti enko siri, eni brief enko siri. This Akoma dance your night to me dancing all day. This Akoma dance your night to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to me. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to me. Oh, I thought that was Nikonwa. Akwa ra ebisa. Miss Afuno, the soft ladies, me Funo so the gentlemen. In the base na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my Akko Kakan, no, I don't know. The man worrying rubbers and worry. Mempana fo na memesole omudidi me na mempana fo mesole a omudidi me na memfla omo mama ne yesa me ba na yale na me se mempana fo nya me ne omo na wo embra fo na omudi won Akoma omudi won fra wo mo na embra fo na omudi won wo ne omo na wo afra na me se nya me ne omo na wo yeti minti me mfra wo mo e na me de me kan ando tu mu na an wa adai oba wo tola wo se me kwampa bo na okoshe ba bi ni akodiwa wo okoshe ba bi ni akodiwa na wa ba da bia na wo ba yale da bia na ba wo soleja akra na makosa sofan ya sini so ama pneumonia china wo sola se yese akra na yese krese ene no wo di mata na me so me ka bi kira an ashawani ba na me se be ashawani ba se wo to se ka wonimu nyansa ana se wonjimi ya efiri 16 years a wona betana he ena wo se me wo mpra na so che ma obi di wo yiri bi oda sudi na chi bia wo ye jimifo se ka wonimu nyansa Kwa dawromenti enenso wode ache yen wamana watwe nyina kwapra beto yene a yene bibia ka yano fanfan ya deda na se ne ade yi na ye ne ade ama ne so ne atontom no ne aka che nyankrompon se enye ya ho ofe enye nyansa enye nimudie na mom no eyadom arakwa adom bi na aso yeso ne papa bi nti eyadom bi na aso yeso enu nti de ye wo bia no ye mfa enhoahoa ye ho nyankrompon no wada na ede ema yen na wonim eya entientie nkrofo no eya mentwa wani hwewachi entie die nkrofo ka
womo womani abre ne ye ka ho nsembone woni pakro no nim sa asem a wo ka to asomesi so ana asem a wo ka fa asomesi ho no asem wei enya no kre nanso se de obesi aye nanim na wayere ne ho na wo beka no wo beka se no kre trodo ena wo ka no nanso ni mu Akoma FM obi mpo na ka kire no no so ka kire wo bi asade woni pakro yo na ogina ho eye na ogina ho enu nti emesel se woti wo bi ho asem na wo ka onua yesusu ka na eye na de ye makoma ya eto de bia ne se wo bekọ akoto oba besia na wanya ne yonko ba besia ho asem a woni mu na wo ka ne ya wo ba wo no wo ka ne yonko ba ho asem ya asem no kra ne ebia na oni mu ebia obi na abo na maniye ne wabo na maniye so obi na bon pakro na maniye no pakro no bo no so amaniye na Akoma FM se wonya wo bi ho asem a eyesusu ka na se asem no enya no kra ubenya no me se asem no awo kan gu ni pakro no so no se nya no kra na wo de wano kotum sister wonim nyame a enipa no awo ka no ho asem no wosom nyame a wode ne ho ato ne so se wo ye mpaibofo na wo gina na wo sori anadwo na obom paye na wo sugu ni nyame so se nipa waye na adwene say obesai wo adwuma obesai wo bibi obesai wo din obesai Akoma FM enti wo kan sam wanye no kregu so no se nipa ni gina no wo ye da korokora akom kene from 9 to 12 bompaye egu so sister no me a beba wo so no ka won kan wo bi ho asem bone da enti mesra wo ukoto so bi kan wo bi ho asem na wonni mu a keep quiet. Zip your mouth. Twem no ankonya no me da se me dey Maa Akos awiai akoma mu nsam dwumadie ena yagye adwa yade ebre wo no baby awo bia na wajoin ye Facebook ya Akoma 87.9 FM Facebook ya Akoma 87.9 FM and like and page no comment na fe share ma ye YouTube ya Akoma 879 FM Akoma 879 FM e pacho mo hwe YouTube no ya na mo subscribe e de ama ye na mo mia adoma no so enu nti ebre ne so you get notified na just won so what to me a share link no e de ama oya no ya send ama oya no ya send ama oya na just program no kwa ena ekoye ne ho ena edi dwumen enu nti bomodia na eka ye ho ewo Akoma 87.9 FM ye hwe wo mu a wo mu gina so ewo Facebook no bi na fe Akoma FM wo mu ewo YouTube no na fe ya mama hunu say acknowledge mo na mo hunu say ampa mo so mo hu hia ye papa ewo momu a mode boa ye no na Doris Mensa was so share live from Paris John Salam ya Labaji thank you for your advice Wafa never trust human beings no kwa good afternoon Maa Akos good afternoon Doris Mensa no amenia ba benaje papa bi was today is Friday ampa ene Friday enu nti mama yen hyenkwa yanim kuna do Sakina thanks for the advice nyame enshraw sounds so say I'm not suicidal what you like or Olivia Libya okay was say Maa Akos I like your outfit nyame show was if where your future mawole was say good afternoon Maa Akos today is Friday and of course and the minya benaje was say Akos you ask for me I won't pray to God but rather I will curse you to die early sometimes sometimes say obi time war na obe spread the falsehood you na obi ti bebia wajia to obi nka bibio but yes moti yes Maa Akos ABS no kurukura jano yes ebia no kurukura pema yes Maa Akos nya wanye obro ni kunu o ebia no ni pakro no o time the program I'm doing there is no way I can do that because I have to set example Emma Obi na ohuna okay Maa Akos osefata so ya warrior programming but you get somebody or time wo betumi akwaka ensemu a wenim sanya no kragu so na obi asom no no so akwaka wa bra wonim na Maa Akos
deɛ ɛhawo no koraa no nipa koro wɔnim wonti fie hɔ bi nea wɔkɔ mu no wɔnka ho bi nea wɔmfa mu no wɔnka ho bi sɛ nka yɛwo a anka that moment no koraa no anka sɛ wokunu no no a anaasɛ wɔadeɛ no no anka wɔatwitwa no nanso saa time no wonni mu bi no na wobi gyina baabi ka deɛ wɔpɛ no ɛdi asɛm na wɔka fa ho wonni bi ne hawo no wonni mu bi akadata nkwa ɛne nka wɔpɛ ne baabi tenan kra akabɛ hawo iti mesrɛ wo asɛm a wonni mu bie wonni mu obi hawo a na wobi ka kana kawano tum ɛnkɔka sɛ ɔno na ɛsiɛ Akoma FM wɔ ho nti yɛnhwɛ yɛano kakraka ni yie yanko yen YouTube page cause daddy was a good job oh nyamenshira Margaret Kunadujina so was good afternoon Juliana Oduma was a good afternoon Sanso Enna Ayepa Deborah was a good afternoon everyone Dorcas Obona was a good afternoon Maa Akos Margaret Kunadu was a Maa Akos please how are you and your family we thank God nyamiadom yepa Margaret Adwa Bibini was say hello guys Suzanne Ewa was say good afternoon Konkonsa family good afternoon my dear Agnes Donkos good afternoon ma'am Majoso Adwa Esiedu was say good noon everyone it's another beautiful day yes another beautiful day indeed also Hima Castle say greeting from Lebanon Yajoso Ada Diamond Akoma fans greeting from Germany na nyamishra and Da Costa ato wusu ono so ejina so ya Doris was so and a gifty akomia was so na menua be your kan Germany asem no akua na ye were angels na menim say Maa Akos me crew say angel be ewo Germany hamburger odo yen wo boa yen wo little FM enyo no an send this what the merchant this merchant na say enipa no send this can need we say osema me money din oye hwan oba na be ma ose mamenka na wo free hene wo bo baby a owo kyerɛ wo se de okan ya na say German Hamburg but ni din so oye ba so oye be ma I said me what angels are like until they make a mobile money merchant and say oh then this person is an angel he or she is an angel. Marco, Akoma Pastor Julius will be, Evangelist will be, Anne will be, Ishmael will be, Nyamiache abofo na mo bia. Into ordinary dear Becky count just say we're free in Nancy. Nyamena dia, any empacho won't come. Nasa woka ye who be dia, any empacho abofo no. Omokaya ho enti abofo ne kaya ho ampa enti menua bema o se menua ba o wo Hamburg Germany nyame o shira me da se we show what right sa mu amo send sika me da mo se mu amugu so send me da mo se enra ye kokofo no chi enra me na na akua na na yere and afa Ishmael ye kokofo no che me akasa me de mani kurotwa wisie ko hwe me nana me nana little kwaku enu nti ye guso bia ene na wo behwe ye nana little kwaku you are welcome omua is very much welcome said the enra angel be and so edene dia ba me who no but me da na see also odia you welcome enti ebia ye ba little kwaku ene da wo hwa akoma mu nsem onua tv ene da wo hwa papa bi tv Kings TV Star TV wo join your Facebook and also YouTube DJ Clinton ne ba abena jen enana Maa Akos menana enti bomodia na wonso ubetumi ede wodi aba in sequence 0599 814 926 eno eye mobile money number no eye baako enei me de baako na eto ho 0599 814 Beluchi eye na wodi ato wa ma 926 Akoma FM 0599 814 926 and I make a choice. So this is the longest appealer. Marco me ba Akoma FM Maya no
meaning say ebinsi da minim but bibi ehame DJ Clinton was munye appeal ma me fa bi da na akora we ne de etache mi ama mi hu ne menye enti ene wonso wo bre na adu sa wo je nkwa enra yese obi akof taxi driver bia wodi 8,000 ohu mami bi 8,000 odi koma no aso nkrofo ani ama mo che ni sikasa obi kra to ka ma no mo yade enti safo ni nyina so mo ntwa mani so mehwe little kwaku no no so ye gene nkwa ono so ye yadan ye gene nkwa enti mo nyina mo so mo ntwa mani emehwe ne bi sade ye enipa bebre aye bi edi ama no na angel from Hamburg Germany ono so aye bi ama no DJ na memo charity foundation happy me why na memo di me body and the program ni nyina befa because you are doing one city you are doing 50% aba I really appreciate to sade what this kakasi aba mi nyamisha ya keka boaboa no na eye kese na ya de boa no enra me ka chem se meni atwuma kwa kuma rura bangefo si kone e de nkomo sa pepepe enra ye ko ho na ye ko ye no ena me take mu am driver ba na me su you know what ye ko ya wada na wonyane ye na ohu yen no etiefo amu achichire benche bra Facebook bra YouTube na behwe Akoma efe yakọ ya ohu yen no okay nti no ene de atoso no me na meda ne nchen yi ena na nakua ena eni producer na a video na wada ena onyane ye no wo hwe kuanim wakohwe ananim na wahwe manim wohwe yenyina yenim sitire wohwe wo bie nim sitire wensu na afa ye hu sem fifre o sweat and na oh my god enti won ha won wo prepare akwa na toto ne nice anu a wo akwa mensu little kwaku enna yakọ ho no mo hwe kam bra sawudi bia bra na behwa de a wusika no etumi aye sa fe na wudi bi banso a eno su sika no betumi akọ long way ono da otutu ne nine wo pri no first nko wo pri anu wo su and a little kwaku to me edi agro pagya ne nine wa bra wonsu nda munhwe sa video we mame woda ono efe na opagya ne nsa eno ode ne nsa to media nim ode ne nsa to me nsam ish me hia no ene meteka mu ame ba me picture ye no na mani ase atete ne su me drive nyina na mani ase woni su wode ne nsa to me nsam and me jimmy himself a little kwekunsem also ma me nyime nsa no ode ne nsa na lock me nsa no you know what and me take me ba me say this kid was blessing me and so and nessa me betrasia sa blessing no I give it out Akoma FM I was saying kume I give it out to Obia Ekya kasba mit mekase Obia Marco enra na untimi oloke untimi efri say enra no na unhu ne sa fato na enra na ayare ho iti na little kwaku beba bedru say oloke mensa waso wonsa metwe mensa no omamentwe metwe mensa no na wode ne nsa Akoma efe medie no na ohwemani wode ne nsa loke medie no waso na ohwemanim oso onyine nsa ni free mensam hwe ne nsa mu mremremre oso onyine nsa enfa free me medie ni waso mu dendende uyi wonsa kono eno na mo de atoso no and esno way I need the right video
Also when you say famous, and I know this kid was blessing me. Pa. And I was like, no, I won't take this blessing. Debbie, me de bema wo Akoma FM. Na akra no a no want to me nya no ho hwe no ene otumi pagya ne nsa echia me na osi onyi ne nsa. Etiefo, it's not me, it's you. Yeah. Eye wo a wo discover. Eye wo a wo de wo kakra wa bai. Na ye keka bo ano, na ye de hwe no konfo no che. It's you. Media on a meso na bachelor mo keke, but ena momo so na me tumi agi akra ne kwa. You have done enough. Pa. Marco, you go so je ne kwa. Ti se won fa wo de ma ya. Fa wo de bra. Eye ma ho ho. Na se wa mo na. Marco se wo mo so amebo. Akoma afre woko. Nka wawu o. Little kwaku na minim se na ne se akra e wo ensa wo ho. Se wo nan bi wo ho. Se wo furo bi wo ho. Se na de waye no na enye duabo bi ene abo no. Na enye bibi na ye no de obeka na asem be ma mposu be ma de obeka na asem kura de ne hanky pepa na enimu nyina de oka na asem because areho na little kwaku ehu ye misi na wo so wonsa wo tene nche ne wo pagya ne nsa na wasom na waso ne nsa na wasom wo ko no wo show wo ba na wo show wo yesi na wo show afide misi akura yi se ma me nyame nhirawo asemo ka wose maame nyame nhirawo na enye wanka mawu enye wanka me maame akosie me animu no so me maame nyamu nyina ase yenkosie me na akora we de o de ne ye de yenkosie little kwakwa animu no so yenkosie na animu no so sisi o maame sisi pe help no o sister catch and say onkosie little kwakwa animu no so onkosie no wonkosie no na wankosie na we de wonye nipa we onye nipa we oyede nipa efisa se de wasi aye no nyame amoa wo a wo bekọ akosie nanimu no so enye sa wo bekam na koto bole ma bra wonwuye efisa sa akura we eni da so 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 ni babia uhwe ni tiri ho nanim ne nase ni nipadua hwe. This is the right video we na make no me pa chobra na behwe bi afi na omo did the right video ato we na me pesa me twe me nsa no wa ode ne nsa keto na lock me no wasom ubetumi aba behwe ene ye dia to so no I want you to come and just Akoma FM Brana behwe wa lock me nsa e wa na se akua wa so wonyai me nsa ni bo na wa lock me nsa nyina no wo hwe me ni bo eyeball to eyeball o so wanim ne ma me se wonyane ya na wo su wonyane ya na esunku an na wo su nanso wo hu wo no o ti na ni na wansu o hwe anim no wa hange wonsa and wa hange me nsa no and wa hangi ntime wo so ne nsa no krasa be ya obeje mu but no wo de ne nsa unlock me nsa ni nyina no wo hwe mani but so wo hwe little kwaku a oni ahode dabi na wo de yes o de be lock with you but you could see say the kid no one person obeje me nsa and I was like this kid is blessing me and o hwe wani mu wo hwe mani or bless me or bless me a me so me the blessing no be ma obi o when ye bi amakra na wo de won pai bo techira me de nshira no mamo me de mamo ewe Yesu di mo from my heart 100% not 99 because I'm really touched to be sincere I'm really touched it is a won fa wo de ma ya mesra wo pomodi ane fabra na me nim se dachi bi ya be ma akura we so ye de na be Akoma FM 0599 814 926 0599 814 926 edini Mary Akos ade eda with television so wo hwe on TV ada so wo hwe Kings TV ada so wo hwe Papa B TV ada so wo hwe Star TV ada so TV station bi a wo hwe na da so YouTube ada so Facebook ada so baby a wo hwe ni na da so wo tie radio entina me bo ama no 0599 814 926 0599 814 926 this is emotional moment na anisu and
o ya no osu o lucky me san o yi ni say ye na anisu de nti a o su ne say maako na akore ne nsa ntumi ontumi mpagya ne nsa osu a uhu ni su ne te se ase aboa bi ne nan na maako ba bia wo biebie na wo pese wo hwe ne nan no se de ne nan no so na wo hwe ne nan esitie ba no ye fa nkopɛ last year de ba ye na ye hwe sɛdeɛ ɛnɛyi nso ɛsi ayɛ no maako wo biebie na tade na wo hwe w'anim na wo biebie na wo hwe no na wo so ne nan no ɛhwɛ yɛ ne nan ni ye okay ne nan ni ye wo hwe wei no compared to last mo fa to mama what we say improvement aba yenhwe enrade no de atwa ye ni na yenhwe last week that was last week Friday and week pepe de no eno so yenhwe and week de ni last week Friday de ni hwe wo de bra me say ehu hia me chen bibia bra be hwe last week de ni and that so say no that so ni enti behwe never compare enrade no ubiebie ne ho no na wo ne ho ahwe sede ne nipadua mu sisie no na me kra ye me nwanwa sede wo ye wo sede bi mpese me hwe bibia ya hye na tade na so me pese me biebie bibia hwe ampa na wo biebie wo wie wo so ne nan no after was year rad me da wase na eho no me ra ho mesi enti last week dia no me pacho enra ye call ye no enie fa compare na hunu die enti a Akoma ye so emotional me su no wo hunu die enti a eni se me su akonya we so bad me su no hwene nan no enra eko hwene nan no enra oba ye na hwene nan no Pastor Julius Webeka oba ye na atatai omo beka bi ku omo so mame oba ye na atatai ene fia da beka bi mame na atatai o ye ne ho hwie yie enkwa ne ho hia me enkwa ne ho hia enkwa ne ho hia me beka nsransam papa ma pastor kan nsransam papa enra ye kwa ye ne o ne nan no se se de ma nyame adom ye last week Friday this month ye ni enra kwa kamene mo na komedu ha na mo hu se ye tu ka no na se shime wa hasa ba no na me ka sa na ye kwa okay enra de ye ni first time man atwetwe fofo no na aye bibi te se de akokora bi but what the name you nyina beto na omo difference but don't say enne no afede no wo hyehye normal nipadua no na sade ye kan ye no ye tiefo ne ahwefo nso aboa ye papa na omama yenya arehemu se akwala yi owonkwa na ye da nyankopon ase na ye sere urade moburuhunu ne adom se urade ma akwala we anu a hwan adwamonia na em se adwamonia na so obi adwamoni yes and from Saudi and no empire obo ye na me beboy o se papa me de empire me bo ma akora na se urade ma nyini no mra ma ye footballer amen na wi asin nyina ntenenka na yehu se akwala we na akoma mu nsemfo e ma akos di ani ma mogigi sika de bo no ma ne de nyame de na duru ne ye o kan na me se me amen na sampa ya corona na me bo se ewurade ma akwala o me ni petitiri o Ghana ni wi ase e ma wi ase nyina ehunu se ye kan ye agye nkwa na nya se agro bi ne ye bi na onyame ya som na daadan so de ne honhom na ho de ata ama akola no du sam pempenso no na minim se ebebem na be ye adwuma nso ama animonyam hye aye rade dia na ebi nso akama Akos ne akoma mu nsem kru nyina ene Akoma FM ne ye tiefo nyina na aye inhira nso de ama wo mu. There was this Angela enra or Sunday sikasi merchant bi so on farmer ye okay ne ye fan support little kweku okay ti merchant ne Sunday sikasi mbisa ne se oni pakro ne din de say was mamemo ne number was there nothing but on person better na ho adukura ti baby o kan ne so say Akoma FM that is all and minim so your bow so your bemo na ye kan I believe say yeah and me sure say sabe we tie ye money din there but we want to acknowledge on person ni din be on say mama nipa bebre ya do ya no mo person mu din be todwa
na sebi se enti afa na wa compare afa ni ade ni mienu nyina ato a wo betumi ahwe ni yie first one no on the right now heard the second one on the left who difference say afei na akra no on na ho fe on na Akoma afei na ho de pie ba na reho because atwonto ma na ye bibi ase obi a wanyi ni sa every day yes but na enra ye ko ye de wo treatment no nti hwe na nine no on ho aye fe na amana kan ne maame sisi hwe enra sisi wo sere saa wo oh yes na wo ono so kra ho aye fe bi wo oh yes eti wo sere saa wo hwe ma kwani no wo sere no maame no no wo sere ma ye ni ne ba ne bo ne kwa no de ne ba ne to ne ha no de ne ba ne wo mu na egusi ye yi o mu a o mo se da bi mu ta ya o de ni ko ba bia wo je bed wo because wa enjoy wo enjoy le ba na emi ba so ni wa enjoy wo ne ni je wo ho no oha o se da bi ahaya me tra heya we dey evangelist do a when you be ko nyam fa kranse and na o preach radio so no sisi mo sho ma me no so ma me no so o de onya enra asiria o de onya na ni aji ne be no wetumi de nsa so ne nan mu wetumi de nsa so ne yes wetumi de ne bana bo ne kon hu o hu de onya no ho sese akwa hu bi ma na amem akom just na on situation no ni pa bia na o hu situation be hu say and maybe you sure say you tearful come here sha say appeal me sure say na tearful kwa ni arehwemu say obey enti maano no ankasa kwa na oda na nsa so obede no obeye dan because on the bibia physical ohu bibia physical enti obede no wonya arehwemu enti nyame ne da na ni tiri ne ho na ni nyina ye kuro no ni nyina wu manyi kakra be bo ya dia ye kuro no ana ayi no ni nyina ese enwi no efu kakra ne wiase ko bi ka se hia wo ese se nka ho nchiro ne hia wo a ese nka udi utiri si ho se mpai 1000 ne fasting 1000 ne se wo bogu ne se wo bogu ne nya de pa na akra isenye atiefo adawoma Maa Akos adaroma nka akla nke be hwere wato na twene sikenti mi nya ade nyina ba sikenti mi ya ade enra mesi little kwaku loke mensa ompesa obeje hon sa say ye kra otimi identify wo say ma me ni so mensa na me mensa na abre ho na o nyame yo wani nyame yo wani na o loke Akoma meje me ho meje mensa me what oh Jesus na ma ye srin shradi amatiefo amen titiru ne omo sende ye omo se mempese bebo mu din mempese mama nyame nhyira wo mo amen sre urade ye som ne dada na sese nhyira bi wo nipa bi a oya adoye a esese ye de mana otumfo nyankopon so eremfu na konwa no sane se nhyira ne mu saafo no so sana sam ye no kore na nasem ena ye de boye mbra na nasem no de kikire wi asese de waka na Akoma FM wo twrose mu de omo aye de age nkwa no awurade nyankopon hwie se nhyira no emfa ngu wo mo so adum bi asese so obi epeba mama obi pa ware obi pa adwuma titira broche so obi nkrata asem de ne wo nkoaso mu a adoye wi a waye nti awurade mfa mi bi ekwan ma no se obi ewo asem wo court ewo abrochire Ghana ha awurade mfa de waye so na onfa mi bi kwan ma no ade bi ona koma so ade onkokwa mu mpaebo no ewade enkasa mfa mo na omu nyina baby nkasa ebrebi na Maa Akos ene ne kunu eya api bi wa koma ne efre akora no little kwaku na me ye bie no ene ewade de sa breakthrough we abreme na enhye otumfo nyankopon die nyonyam wo Yesu di mu amen nyame insha papa Pastor Julius nyame insha na nakua nyame insha evangelist nyame insha Ishmael nyame insha Ann nyame insha Beluchi nyame insha Walker nyame insha Obibia ya wo Akoma nyame insha Akoma FM adwumayefo nyame insha Media General adwumayefo na nyame nso insha ne binka mobile money number no 0599 814 926 0599
0814-926. So we send it. Na so we face challenges here. Akoma 0245-301462. So we send it na Emma. We face challenges. Enyai send it frame 0245-301462. We send it na we pese mi hunua. We no 0599 no WhatsApp ni so wo pese mi hu na me WhatsApp line na me dia ma wo no wo face challenges wo betumi afrem no abamamane ana wo pese wo twa send me a wo betumi atwa na dia WhatsApp me e wo 0245301462 no so na machira wo nia obeye nyame enhira wo papa wo send na ma frem 0245301462 and now WhatsApp me na catch me say me send Emma o 0245301462 na machire wo kwai nyame ensha yanko ye first story no so na yanko tie yewra be me ya ode na asema ba Ibrahim mommy make a little kwakwa asem no wusu be na no wosu o Mika no otiano opepa na ni ora ho we ya bad time bebo we ya bad time o ma yesan bacho miensa di ntire na we su ka kire no Akoma FM na ho because say if na bi wo yekrom sa so ni buafo bi ante sa ma ohworo ne nkwa me hu we no de ha say me kan pa na say e ma ro pa na wa kai de na ni situation ne tisa kwaku de na wanya moa pa e kura senti na obi an hyeda amfi nti o fa tete mu sa ma o be hworo ne nkwa ti me hu e de na say e ma ro pa na ye wa ho nyame adom little kwaku de binim se nyame o mani mfrim obeje ne nkwa acha da maso ibre amen ewiai ye ni abre ye tie o Akoma FM many me rawo nti se wan keka ho a obema masu asem bi na ha me ne me wife ntem kakra me dey abase mba boa me ya beboa yanko na nsia mi tu kwan me wo tepa me free akra na eba ona ma si mi fie okay container kakra bi o me ni mo my container kakra bi o me fie ni mo ma oba no osaso sua adwuma ewo machine kakra me to machine ma no ma oba ma de kakra me tu kwan no me first 1 month ni de na mo nko yie nti na say mo Akoma FM first month no ko ni de na kakra menya bia no me ma na so temi nkapa ye ko so sa ko pem bronya amremu eye Christmas aye di twem nti edu sata no me friend ka chen say me ba ma wadi mechi aba be hu ba bia me wo na enche bia nso no niam me ye no be ba ama nka ne ya hu de ebe ye nti me ba bronya tam no me ye ya wandi mechi o se na okita niam bi o pam ngrofo niam wa agenti no on di mechi nti na nsen ya de no de na me wo sika bia me sen ama no me friend na me nya no Akoma FM bia wo ye nchen ho ana me friend boy no say me pese on fa phone no koma me wife na me ne ndi nkomo of course to no animo so wo hunu second day was akọ so wo hunu am say na me wife o koyin enti na me ntiase enti na me titi kokko nu sa na me say da bi se sa de a me su me nti o mon kan de and there me de 1.5 na me kita 1.5 a me send na ma mo ti me de ma boy no na nka o yi ma mo ti me send ma boy no ne line no so enti me titi kokko mi dade na me nya ti kokko no wi a na me say da bi mi trace ahwe de koso enti mi free ha nyu Akoma FM do ho ahomache du ho no ko bop no no obi ani fie ma bom sa mi nti obi anka na say me hu yira me ana me ko nyane boy no na me bisa ne say na wo hu me wife ma me o say nyumro we re ne ni mbo ne so ye ana me say na ise me enden ana o say mi bisa around na me hwe ana me sa ko fie a to ye so na me ko bisa me ko du e na waja nkola no mienu e wo ho no say o cloud mo so o ko ni ma ba do say ni ma no na ni busianfo no wo ti mi da me ti ni ma no nka ne de ma hu say o ade ase o ko ni busianfo ti ana me ko dae ma nya ne nkola no krampo na me ko Akoma FM ti obo anapa be 6 ana obae o de nkola no bae na o be nya ne me ana me chia na me so se a me fra ola no emba u phone na eden ana o say ayira ana me say ayira wa hin
obi a wote store n'anim o say ayira wo adwuma mu am say adwuma ben o say sese wa anya adwuma bi wo ensawom n'echi eye bola adwuma oye o sesa vortic konkons e o bola no so am say na we started aben enu die bola no kra bi wo medan n'echi pe ye wo medan n'echi pe almost 2 years to 3 years enti na Akoma FM kra no wuti ewie no kra wo se ebon kra ma wo nko ho na ye se adan na afire wo furu ka na wo ko bola no so eno de mempe meni nje ho e chaadwuma no de meni nje ho nti se sa dia se no dada bra kra na behwe bebi ame wo kra wo se wo mba no se niama me beye no niama na aba je se bode no se mi wo bode a amanfo free akra be to bode o ti bra na edu market dire ya mitwa me de na enroso kra mpo a metimi ama osika no bi ya to amanfo de no bi aka ho ye nya niama ngetengeti bi ka ho a o de ko market no ba ye ze wote menchen ye behu de be na mempe school bi wo na Akoma FM mo ana wo se na dan ne ye be nden na me se wo se nde ye ntum for the meantime say ye kwa we dey every month bia no ye be ba ye betima ba Friday na Akoma Monday enti bra na behu wo ba wie a na ye behu de ye be ana wo se na adenti na ye bo bra ko enima na me bo bra ko mechi free ekurasi na ba krom na me ekurasi no nka be sa na denti na nka ya ba krom na nne yi na me sa se ye nsan ko kura na se ba na ono de ne tam na ono hye ma me se obeba kura na se no tam no de enso ye eso ana ono Akoma FM na me se da bi me susu de me nde me nti ase ene nkwala no me de omo beko ana ono so se me mfa nkwala no nko nti e da na etwe na me ntwe sa nti odi nkwala no ko school no ana me so me yes and nka me kwa ko fa nkwala no school mu ade akọ ana odi mechi ye ko ho ana head madam no freye no za de asem ana me de asem no nyina to ma madam no se na esitie na madam no bisan se na wokra no ukunu wo baabi eye adwuma no se bra ho ne behwe baabi a owo keke kra mpo a at least also unko ebia na ukunu oba ya no kra no kro no na obo ho ana na bibi na oye boni kra na oda Akoma FM ana bibi si wo ne ho na wantimi anko wunnim ho na wo obi frɛ wa na se wo te sa na wo be den na wa ko pie mu at least also unko no nko hu ho uko hu ho wi a na se na hospital no wo na wo ne be decide enti me ono be ma nkola na atworo exams mienu na nko du Friday no obeji nkola na amae na nka yemfa o monko enti onye ne ho mboae say Friday no ye beko na madam no kan sa na oji tum na ye nyina ye ninem enti edu Wednesday no na o say o de ankola no ko school na beni no ne ho mfa no na kin Akoma FM bisa no say na akora ne ho mfa no de o de no beko school say sen ma ye nhwe na pom ndi ansa na o say kin o de ne beko na o de ne ko ye ti odene ko na ye gakra na me se da bi ma me ntresi enko hwe se akora no kra mpo no odene ko na akosi sen mi ko du ye no mi hu madam keto abako ana mi bisa no se me ba no na anapa ne ho mfa no ne ma me de ne ba school enti me pese mi hu se ne apom no e de sen okọ e ba no o si wa akwa no o si ni ti ase o table no so ana me se ende na nka me pese me mfa no ko clinic Akoma FM na ono mere no se wa ma na eduro enti nu se no de se wa ma na eduro ni de ha se ni kum kakra ti me ma ne ndai na me su yo mate ono no ma adwen mo ntene me na me sa ko head madam na ngasa ho se still no me ba no ne hu mfa no mo de ne ba se me ba no me ti se odi ni ti asi o table no so still me hu de ko so nti me pese on check ma me asa na osa yi obi fro sa asoma omukọ ohonom na omukọ ampa na akora no wasi ni ti ase na omunya na akora no bae omunya na akora no bae no ampa eduro na me wa fukoto e no eduro no nyina sha akora no bag no wonfa ama ne eduano no so oto wendi eduano no nyina nso gu ne bag no na wada eho na madam no say yemfa akora no ko hospital clinic ana menene nyina de ko ye ko e omu check na na say enye bibia sa na ha akora no nti na nurse for no krampo say the way na ya na say ye ham so on kwala na enim no na ma kwala no so ha omo sa no nti ye njai de ye no okay na ye sa de akora no ba school no nti ye de akora no ba school no mo no de
ana me ka che madam ne say ejuma na me say me ma me wife nye no eno ana o say o sa ko ehun ne makura na wasa ahisha gu ni bag Akoma FM o kla me say o sa ko ejuma no bag nti na madam no fi say bia me boa na madam no frɛ no na obi say say o ko ahin o say o ko ejuma mo ejuma ben o say bola ejuma no say den nti a enye wu na wukunu na eba ha da no a ye no mo nyina tena say ka asem no no den na wo bag no o say ni working gear obie wo bag no me hwɛ na obie bag no na ne reflector ne nyama ne magum na madam no gifri ni nsem say na yesa say na wo ambu yen kra na ye no tena say ka asem no ye no ka say wukunu say o mpe ho adwuma o ka kire madam no say me say me mane nye sa adwuma no me nye de Akoma FM ya pepepe ana madam so ka kire say ono oni mu ukunu no me ukunu no minim no o si bibia na wo pɛ free ukunu ho a obeya ama na adwuma no so o mpe ajai okay nti o na madam no je entale no nyina emfiri ne nsem ana mere misa pie se me koto ade nti edu ewia mo no tama e wo se school nkola no bepon no mere me nim se owo ho nde bia ode nkola no beba ma twan maintain nka okay tam no kwa na ekọ na mi so ebia ofa omo no ebia na osa koto ade bia ma nkola no okurum ti na onya mbae ma twan ma de asa Akoma FM wamba ana mi trace no ko ni ma ho ni busianfo ho mi ko du ye mi ko ni sister ho first o se wamba ho o so wamba o mo ho nti mi sa ko e back wo fie ana nwumre mi sa frɛ na na mi so omo amu so ngusu enfrɛfrɛ nti mi frɛ ne line no ana o fae na mi say na di uwai o se onu no baby awo de emfa me huna baby awo ne de ne ho ton no oh baby onu wo no baby awo no fa wo ni kunu ne ho na baby onu ne ho ton no oba no waye ne ho ade mbacho an waye ne ho ade mbacho an oba waye ne ho ade what is ka wa no mbacho an okay oba no say so wo baby ho waye na ne hwehwɛ no mebo mbacho an me pacho Beluchi bomodia na oba ni mfoni ne no na wodi gusu one by one e de ma ye wo bia wonim ba no say ne number wo jai you see tini kunu enim baby a wabesesa nkoda no e de wonom akwakoguo enti no se wohunu ba no a ye de ne picture no to so abra ne behwe bi e bia boro no a wote so waba betena hobi na watumi ayi na so tresi ye hia no because ne kunu eni abre wo yire no ni Akoma FM me ma me ni wo ma mbacho ni okay wo yire ni ni mbacho an oh nice woman enti no etifo we ye nu ba bia o wo ba ne de na to so no ahase na one wo hunu mbacho me ni no nkwala ni nyina na ana mo ko hin na Christmas na me free ha ko that day me do ya na ye gina me fie na enimu na me fie na enimu na ye gina twa pictures fie na enimu na one oba no ne nkura ni nyina gina twa pictures no wo ba pani no wanya sen sisi a okọ na 9 years ni ena kitwa no so Akoma FM yes ena kitwa no kra okọ 4 years ni kitwa no so ekọ 4 years oh okay all right enti oba no ne de na to so no ti se wonim ba bia wo automatam otobro no so wo ye fie wura wo fie na wote wo ye adwuma wura wo adwuma no wo ya yina sotre se Akoma FM 4% ye ne no edi enkomo ne ye hunu hawo enu nti wafa nkora no na wadwane ede agya beme na to aso enti okasa no na ye call school mu ho no ode nkola no ko no me ko nima ho no no de na omo se oma hunu wa mba ho enti me sa ko na me gusu frefra omo se omo mbo ame na yenye investigation ye hu bia bia owo ti ho na ni sister no frame me se ninua ba ko frɛ no onya no enti o mba frɛ na ama na ba ho na o ma tutu na nu ma asem na o ma hu de enti a ono so o de nkola no frifie ti me twen o mo kakra to o frɛ o mo frɛ na ma ne ba no o mo kasa ena anwumre no me sa frɛ na o mo so o mo ne na kasa ma ono so kan ne de bebre enti ena me se de me di penifo beba na o mo san frɛ no na ono ankasa mbra na entena se na asem no wo ho no Akoma FM ti mi ko fa penifo mienu e ma ye ko ni ma ho e wo ni busianfo ho e ma ye ko tena ase ena o mo frɛ no ye twen na ansa na o bae
ana odi ankola no ba ko pe e de ba ho ketwa no ana omu bisa nse mpanifo we oso omu ndware e nti wonfa omu mba e mpanifo enkra mpanifo omu nware ye nti wonfa omu mba wonfa omu amba ho to be nware wo omu mfa omu mba nti ana omu bisa nse owen oso wo nadamfo bi nche wo Medina na echi tama ono ne ho kire no ana ono ko ni ho se omboa no oba ne fa ni sen fortune die Domoyaga Fortune Domoyaga Domoyaga okay oye die ni Dagati ni unso ye die ni bajo me Kableni oh okay nti Domoyaga Fortune Domoyaga di die no oh okay what were ni fie say ni me ware no 2012 nti mfa say 10 years now 2012 and na o ware no oh okay e wo mo amamre mu kwan so kama menene dikan e wo mienu no ansa na mekoye ne ho ade wo mokrom okay na mo ho ade pictures no e bi ho mo raw pictures no oba no Fortune Akoma FM Fortune anya fortunate e wo aware we mu a enam so ama na dwane agya be ma no Quentin Fisa e bia Fortune wanya fortunate enu nti no bomodi a ye hwehwe fortune lady no fe ni phone na da so no a very beautiful lady enti wo hunu a yina so tire share me pacho share mayen koso ana share sebe ya wo be share dia ma obi na bia na oni pakro ni ba bia Fortune de nkra ni nyina akohinta se be men ne yire ne ma yire o ya wo hwehwe wonom so wo hunu enu nti bu ayen share mayen to aso iti bra mu share ye no ebusuafo share ba no na ye bisa no se die nti na wontumi ene wo metena emeware kwadu be no de bowo nyame no kra first charge out de bo me ne se ono no metete na ache o se metete na ache ana omu bisa ne se no nti oyeden ana omu o se ono ye na adwun se nka me fi ho kra de wonsi ho bio na beginning no first one no me nomsa ono ka chere me se me njai me se me njai na de bia me nomsa na metete no sa enti no ono ntina ono kan se nka me ntina me baabi na ono so ntina ni baabi atete ben minim so mo bebisa no se atete ben na se wonom nsa wode tete no die din kan wonom nsa se de oba ne bo kwa edu no oh ono de se me nom o se me nom nsa me ntia ase no wo kire wonom nsa nansi ade me nom but enye sa wonom nsa bacho won ushi aba no na wonom nsa bacho da bi ebrebe na abe start no nsa oh about 2 years ni edie na sha wo ma wonom nsa Akoma FM ndamfonsem na ekoba na samum enamfo na to nsa de tua wa no kwan be so no mo fa so kire wo mani abere o edu baabi ne de na abrabo no angasa na enko yie sa kire me tama mi tu di ko mi fie ho beginning no na mejuma no be seye ye oye adwuma ben me ye trotro driver nti na adwuma nsem no ye style nti a se ye pie sa na ye nam a to de bi wo a na afere adwunju na me ndamfo so no ma na ye se me so me ye ndamfo nsem sa na me de bi kama no nti me ba fie na ono ka chem se ompe ensambe na omonom ma obi no oh eye appetite Akoma nti na FM wutumi nomo toto eno kra ye kan sen wonom utimi nomo sen oh de bi a mitimi no be 3 cedi 3 cedi sa no ebi wo na aduane ni memu a na se wo sha ma obehun se o ase meni so be obehun se ma no sa eno de obehun enti aho kire adwuma saye ne ma wo kono monsa nti ewe krampo ba no ye ko obusianfo no mi bukoto je ofia ebusianfo no enim epa na chaw se sambom e na ode ka no sa dia on function no so se free that day no ebi si bio na ebi si a me ma ebusianfo kra ya we se ebi si a ye ba fie ho ana se ode me ba fie ho krampo a e ma obi anye den endi mechi bio ti me ka menum asem nyina e kire no se me no beginning ni nyina se na niama no enko ye no ka ho ena na me nam sa na baby ama bedi ba di sam ne de
onum bom ena ya na me dwen ho mo e wo chire because of baby omo no ena ye serious me ha ne de me save ne mbom no ye se niam no nyina nko achire de ombe me ne ye nsantrance ye ne ye nhihye ne ye because afi na nkola na omo ko mani mo enti se na ono so ontwe ma me no afi na me angasa do se enye nsa na ono blame me se nsa na edi ye de na ye kun no na enye nsa na before oba be free fie kura no a wo frɛ no a wo mai na wa complain ya ma wo dada se be mai ensa no a wo no no na wa complain de na wa complain na wa complain wa ade no wanyai se no complain dia before se mbe tu kwan de o complain e wo ma nye se de bia na me nom sa nye se de bia na me nom sa me drive o drive no nom sa kra nye tebu o kra no to a week bia na car no kra na se ya anya bi kra e twi na ada ne chineke o se bi o kra na gimate na makodi ni na ka ho e na me benya adwuma we a hu se na me ni abre se ma hu se eno bom betimi aboa because they say no krampo no hwe niama kra nka menya me ye wo hom ansa na ze sie krampo ni nyina eko ye de wo utimi se ho no mangasa krampo no ade a me di me hu ti ho no a se ya na be se mo enti they say no na me se ndie baby amanya no they say me ne me master na ni na edwuma na me guso a me ye enti ono kra ne kasae se ndie nka ono no obe mame dan e wo domi abrakuro mo na se ono no mpe ekura na se atena ono be mame dan wo kuro mo na one nkola ne ntena ho no one nkura ne ntena ho no mfa nkola ne hye school mo na me ntena kura na se na ai se numrewa na ye nyina ya ba fie eya community 7.9 F makoma mu nsam dwumade no enoa ena waso eguso awutie me guso akai mo se little kwaku ne donation e bia na wo pesa wo donate bie se wo donate wo send na ema frame 0245 301462 and that's what to me as WhatsApp me the medema on the WhatsApp was so donation line on WhatsApp ne so either so a text message no man now be free a complaining na match the right thing to do until we send in a bia ema you can call 0245 301462 and double live ewo Onua TV Papa B TV Kings TV and na Star TV ye twa ye ho aba ye ba ye beto so ye twa ye ho a ne ye ne Onua TV nyina na etwa ye ho aba na fa bitchima betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment be the true wia ohuna ba bia na ye wo ya ebedu ofom Enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Sam Yeki Ekuyafo a wako fuma banu wabre afrafo a wako banu wabre edwefo obi di wo yele a wo da so di na chibia wo ye jimifo da bia obi di me e wo da so same adenti na wo nya ma wale na wo nko wo baabi ye nchechero e wo musi wa ye me ho ade e so betime e jama wale no wako da bia wo so la aseme ya shawani wo na ma chi wa e so me da kurukwe no abeto se me ni be ma bi kura gira mfichire da e so bie wano a me ba ma bu shafa ma ne o mo se wo ye wodo ono no do ne buro wo de so ono no do ne buro wo de so da bia asa na o kacha me kan wo se se me misi wo ye jimi fo de a se wo de ne be ma Akoma FM ayanta edi antoanya ma ane ago krelententu samankotokua enku ono se ono nso de ne kwati belua me twa mu bie mu a sam wo boss adua so de ne kwati belua me twa se na wo sa abodua sam nso me de ne ka wa hya ne nsa bie mu a me nsa bie mu a nsuo no mu ne nsa enko adua no be ma ne bon se man tiri wo bon se wo de ne kwati belua me twa mu bie mu a yanta ne anto anya ma ene krelententu samankotokua enna na ago enku eno it is a mention me de ka wa hya me nsa bie mu sa nsukuro na nsa enkume it wo boy ya na me wuro ka wa ni firi me nsa na me wo me wuro ka wa ni firi me nsa na me de share Akoma FM ka wa ni share me bag ma fa ka wa na hya me nsa bie sa ble na obi nso frɛ me e ye ni busuani bi boli di obefa sa di pa na ho tan okay e ye ono ni busuani pa ye ni twetwo mu twetwo ti wo frɛ me eti wo frɛ me na me frɛ ne se nipa so mesi wo frɛ me nti me gina so neti e bi ti dua obo me nyina sa nipa no
na ogina so bi woti ni nyina woti bi edua kontonchi enho aman motokuo eja no wakate ko na ni nyina e na wo frem no isa ya me pa cho na de me yi ye kula de eye me nwanwa e na we de di asem na wo bodua frefre nsu akese akese sa asem ankotokua ni kula ntentu na obo ni di we kuro mo de nyensu Akoma FM eti mi de obo odua de me ya madwe sa wale ne de edua boy de abegu awale fi se dua wa bo mi aba no ade da mi anu de mafa kunturanse no de me ko konfo bu e ho no akodane ama mi nya me sumu nyina sai ti masa de me ho akosha asole mu ne de edua we de me gina so ma wale na gunya de ofre mi ba bia se me enkodane meko eti bla e de akra de ko konfa no chia ye yi mi a me ba me ka ne kire na o katem se me ma me mpanafo na o mu solo mu didi mi ni matwia na sabile skadi mi hu nti me kasakase a obe jai sika na me kama no tu ma frɛ wan fe sika na ma eti me fle me ba ne sandi mi sika na me twa Akoma FM twa ya me fo ka na me se nya kwa me fa wo se ma send 5 million ena me se na ja no sika me kan ma nkasa 6 million wa send 5 for se ade menya no ye menya no era mi ni bi adai de menya no nti ma nkasa me fo ka na me ba me de me kɔ fana so me kɔ de chena me kɔ adwuma eti me kɔ ena me de okla me se wo kɔ na me so metika mu na me ba na nsuo tɔ na kɔbɔ be 7 na metikuma sika mu kɔ bekwai eti bi firi bekwai ka mu si me ba nsuo bi tika na me si awrade me de me ba yesi form akra se si so no so ni mu odu eti mai bi gi na na odiri dimri ka fa nsuo no kɔ hye obi table aseman ena se me mi so me Akoma FM be ya menya kai eti ka bi twa mu na gina na boy bi efre ni Romeo no say star ya afa de ayi mu na me se no se ne ebela na obefa me ba na odi ye share ka mu ne ye ko nya na mi kuru frefrem wo frem ya kura sidi ba odi me ko fna so na ba na me ba na wo begimi kire me ya wo busuafo de wo be kwa kwasha fridge mama me nso ba ko da jail na me se de wudi ma ne nkwase akeka eti wo de eduru ho no mu a be kume na wo ba dia first na wo me na ma collapse na me nya wo hwede de we dia wo de ba dia me chi watu wo tumi bo no collapse ai eble bi etwa mo mia me na ma me nua ba ma ne nadan wono nadanfo me su ti Akoma FM eti we dia sa me ba na wo ye waju ba wo ko ba na wo ye waju so ba bo me dia we dia me mfa nto se asa wo chi ginafo o so o se usu eni ayi o ma ba be gina wo chi jo wa se ba be gina wo chi eti na osola na wuchi mi hu no wachi ginafo ena me se wudi eduru ho de a disabled fo mpanifo kra na se me ko bo mama ne o mu be gina me cha me achi wato me ni ma me ni papa nti de opa bia ena wo de ye me ti se me ba na wo ye waju so ba bo me de ya me chew wo se ame be ko me ko masi fo mo fna eboase a ma fa fna so nkwanta kai eti me de me ko eti me de me ni mu se wo kokola eti phone the speaker out na Romeos isa ya ukunu won ko yo na me hu no wo subiri so mi hu ni se bag bo da chi e wo ko yesi kwa ku favor bag mi tu kuru ka se wo ko a mi nyin ni nam se wo ko wa fle mi mpire nu kula se wo ko eti be frame me baba ya no 21 years mi ni ho na ehwe be chi no amadua na ma ena me se akoda we wo se ma da de wo de bag bo da chi ko ena me frame mi nua awra ma o na di ma chi mi se awra wo hu bla no wo so wo de wakra ye nyina se wo ko o ko fina so ti e ba sa na me yem hyehye me pa ena Romeo sister ya de sa de me nko fie oduru asiko komatifo no so mienu na ye menua ena me siko oti me to doko no ena me di doko no bi ma Romeo so won fa nkoma Akos won titi ma wo tue no bem na won Akoma FM de wo be ma no won fa ma won fa ni ngula de eti me ti bibla kwa kunso ma yi doko no na to ade mu se ya mi di media bi paja mi ti ano wa na ebe mi yemo hye me semaba na me hye ne saa me so me di kan bo me bla yere na ma ne se no wa se wo kofana so na isa ya se ne ne de on de ohun ni ti so wo kode ya eti mi hu ne saa na me yema hye me paji do kono ni kura me me ti hye manu mu se ya na ma ti hye manu wa fe do no ba gire manu no wo hwe me na me sa na ja na wonya na wo se wo kofana so sa ade me se me ko na me nya fa no so ade ha unkwa na ye okura nyina na ye kura tu ti bi mi sa me sa na mi di dokono ehwo a we bi da mensa na wa so Akoma FM ai wa tie firi mensa ena se bla no dia wo ye no hwase ye ne sei che ye da mi kom na wate na me te wono na mi didi hono ma no wode ne nsa bo aduane na mi di ni dokono no ena gu mi ho ne ye di bom ti ye di bom me kuma no me bla ne kura nti e ma me di ko ofio ne ye se ne malaria ba me na no maduro bi ti wa ye mele wa da ti wonti mi kura nsole etu ye di bom wo ofio osa na nti bi e fra na nti atwoma woni sta ya flawless eno mo ta be ma ni se no waja na be pra woni an wode no waja na be plan
ɛna ɔmo patapata nti so ɔmo patapata ne deɛ nya asɛm ketewa wɔ hɔ no ɛdeɛ ne si yɛ wɔ se kyenkyena gye sɛ me mabusuafoɔ de ne nsa wɔde bɛyɛ me ho adeɛ ɛma no wanya bodua Akoma FM wanya bodua sɛ wɔne wo wɔne me na biem ɛna me se wɔmfa ne kwata sɛ mfiri me so ti mfie no eti me ti fie hɔ no mo mete hɔ no mo na ɛna isa na aburo no kɔsi sɛ yɛ aburo no hɔ no deɛ wɔ fie hɔ paa wɔ so wakyɛ wana no ai da bi on so wankyɛ no wanyiri kyɛ me ne ho so wɔden ɔsan so yɛ bɛɛma nti minti ɔno ɔbɛ 42 years na me so me wɔ 39 okay enti ebla wodi kan ya ba bɛbɔ nkuruma na gu me ho no ne safo afiri toy ɛna wɔyɛ sɛ wɔkoto afati wɔkoto afasafo ano ɛna bibi pagya wɔn akyi ana na me bla aba ni somnos a ofa no a ade na wɔne wɔyere nya Akoma FM me pacho plantain na wɔde hyɛ na ta so na kɔde bedi awo no ɔkɔfa kyɛ na dwumadie no ɛno an wɔso eguso a wutie no yɛmrɛ na afei yɛne yenua bɛma entoa yɛnkɔma twetwe no so Ibrahim Larry Ibrahim amen obi se wa hu wo yire no e wo ka so a wonim se wo no wo ba jo dawe ehifa na wo yire fortune ka che wo se wo ye osisa konkos e wo bola so no ono wo nsawom na echi eno wo nsawom achi ba jo okay enti ebra mo ne abusuafo nyina tena se no wo yire ka se okwa na omo se busanfo na Akoma FM ama omo kra omo se me ma no lorry fenti mi 20 Ghana kra omo boto me de ma no se na omo se ade chia se on gita nkola no nyina no ho no mti omo se on kona ade chia na on fa nkola no mbra eno ano no ana ade chia me friend first no me friend ekoye sa na on fa echire no wadum phone no have to send se ukonom nsa no na se wo ba oba no wo boro no wasi litrase adena ehwo no wasi wutrase se wo konom nsa na wo ba eya na wo bro wo yere ya na entesa Akoma FM straight answer meaning said there is something there the way auntie amisi mitiase ne say we no nye we anka sisi ye ko we ni nye we no mentiase de mi bi sa won say se wo konom nsa ba wo de wadwuma na abowo eni yawa wo fam ni aho kire wo fie no ho ani bresi bam wo yere eye question me de mensanka no ba na ntisa wo bro no me de mensanka no minya answer ni ye me de mensanka no ba na nye ni de me de mensanka no pe ma ye dan me de we ma ye dan me bo no pe exactly we me de mensanka Ismail ba me mo no me bo no pe enti what bo no pain ba cho an wo yawo no like udidi na tem by heart eni pam obi okra wo mfa ho na wudi na tem ene de timisi esi eno so na wo yo esi eno krepa eno ne atete no ano oba na eka no oburo no 1 2 wudi na tem e bia wodi ne ba akra bedi na tem wo abra ensa kate wani na wuhu no wa yo bi da ba cho an o ka say na kire me panacho Akoma FM afi se wa hu no die nti a oba no efrifie yanka say ye but utama woni ne tena ho kire ba ye oba no wagya wo mu ba cho da bi emfie du na woni na ware mo wadwuma no besai afi bei mu ejuma no besai be 2017 2018 be 2017 2000 monsumo ware 2012 okay nti wo oba no mami bisa se oya oba ye wa no ni bibia ye correct Akoma FM oba pa because oba me chen beginning na eni hwe sa odi mechi ma me ne bre pa no kra de wo kan ye me ne bre pa have to say entina me so no sa no me so man pa ba ana me so man ja echiredi na minim se eden ya ni busan fo kra me from ene omo kasa na me pa omo a che kra o phone so se omo tene nkan de omo mpa na che o ma me se yawo na ewo ni mu nyina no on fa nche me se ma nye ni yie na emom no sesi ya no adu ba bia sesi no ye nyina ye ni abre
ya jai sa ne ma na nyina Akoma FM tenase na ye hu se na ye be a ye be boy bra ti me na acho na na me pa from beginning ni nyina because when you say what form no ba cho an when you mana minim pa say what form ba no enti free a we free fee no or you justified like why free no it's said ye bia oh shembe hwede amedi ye ni ya wo free fee no wo di se wo free fee odi Ibrahim bacho wo di se wo free fee bacho but wo send say one simra bacho because you are a changed Akoma FM a husband you are a changed man bacho sana wo ka kire ba ne sese a bacho wo gidi bacho ene ya kan bibi kire wo ba no me gidi se me ka sai obi si kaso an wo wei obi ehu no obeka cha ebia no wote ho hwe kan bibi fa frɛ mo kire wo ba no were misre me pacho misre mere fortune onfa me bone nyina nche me efiri nde ko na daruma bebre me de nyankopon din e panacho eni mpenifo bebre panacho se na mene ne tie beginning no se na ope me no yensa nka bom sa pepepe ne mbom me so me hye no bo ensa Akoma FM ne sa ne amaniama no ni nyina eto atwa nti misre nada onfa me bone nche me na o mayen kambom yen hwe abrabo ne ye ha nyame enhira wo se waka no kre na mema ni bi ho ase twintwan ei bia na obey wo kwai wanya sen o ko mo ho no mo ko be 2 months ni e ko be bosumi mi no ei bia na obey ya fra wo se be ma ene mate ne wo kan ye ni na me nso me do bibi na ma me koye na nso me koye me nso makwa akwanya akodonku ye bi okay minini jai na maba wo hunu se wo yira fa wachie no o be sanje na back oh me da me ni problem me je na pa o even wo ko ukra message no wojide bacho an ya wo fa wachi anase wo akwa be enkai no da we nu ma me kan no kra bi se ete sa kra mpo a e ba no se no enye ka keto na me bom because sa no na wo se me ko basa me nioma bebre se ye even me koku ameti gu from se ye e ma me masa kra nka obo me ka kese bi a ka minti mintua ba ne nyina no ebi ba akokra ni ma koma mzisi a me ne nyina ache na me sa do no pa o sai do no pa o pa o yire pa Akoma FM ade na ma wo depend pa ka one secret kire me na e ma na wa bantin nsia bi su de ono ane oba me ne tenase a me a me de makoma de ma na sa nti e ma me so e na me so me papa ne me ka asem bi ewo aware hu nsem mu bebre e na me so me nam nyina me sua de o wia so oba de e na se bi man so ye wo mu ma wo ma nye se wo be ware a na wa ware geke de ade na me be fi ha akwa ne ho ade o ne kuro me nkwa busia ne bia ndi mechi ba me gini die e ma me koe na mbom so omo so de omo ye ma me ho ma me so mani gie se omo so omo ye nipa enye komo e kurom ni kra me mfa me hu ndi sa ti e ma etore bi wo ha niam bi wo nso a ya na me hu nu se on so wa fight e wo me so me ho ti me so stella me don pa on so don pa nyame sha me no sese de tie bia no fortune etie mi a wo obeba ana obefre na chese ye din community fortune se utie mi abomodi a na efre number fa Pastor Julius number ne mame na se fortune 8 ye mi a wabomodi a fresh so na fe de oho bia no yatumi aka enti wone wo ma no o ma wone nkra no kran kasa da be mente obia kunti wo munyina nka no wa send wo musika wa fe wo ma no wa hunu ya semu ya mo me da me nda o uda wona wani guso ka kire me udidi ye wanya broken heart anya broken heart Ibrahim ze kura mbo me ba mo nchembo na ase makuma to me beginning ni de enye za akuma bi na menya ne me masa se na me masa so to me fu anka me femu kura ya niam bia na ensem fata niam bi ti sen o ga men number sabasa because the way na me koe na ye ka asem no wie no se ye nka asem bi kura mpo no a nka ho at least Akoma FM na o yan kan nyina ye nipa tu nipa eden ya mafomo me se me pa cho but still se na ade no sa koe na se mi hu se me nja adwuma we nkwote na akra ba ku se me san kwoto enti e ma
friend am me ma akọ na bra no afre na me share hu de me but ye da nya me ase say bibia ye kama nti sese wasa ato nsam biemu ana ma joda abi onum nsane bi ma joda abi ukoye we yire no abusuafo ka sen kapata no 500 unya ska no tua ma joda abi onche bi kura ye pa cho mane be ka 300 enti na nsi akra me sa ko mo na me gita 200 sen ka me de mo na Akoma FM ana ni sister say ye hu ono angasa de ontimi nji ska no nye den emfanto e ma me sa to ntoma ba kokra ka ho se ka me de pa na cho ti ntoma nde me ja no ho ba ska ndo so yo nje na aji hu ono angasa ntimi sa de ska no e ba back okay Joe. Enti se ebia wa wo sende me messages say woni mo oba no me pacho sa for oba ne foni to so ma me beluchi we hu no oba no e wo kaso ano obi a we hu no ba no e wo kaso ba bia we hu ni bia no na wa bomodi afre 0547 853640 0547 853640 0547 853640 wofra na chesa yenso yehunu baby oba ne wo na yene no edi nkomo no otumi aba na fei Larry Ibrahim ono so ehunu ne yere ene ne ma na asumdwe aba oso oba fortune facha me ma fom na so oba menya wo so ba biemu o enu ntibrane yenkoso ntena na yenhwe enkoda no eye Akoma 87.9 FM say ya na Akoma mu nsamtie abena fosua wo askwa kravi na wo na wo de wo bawura studio hasia no sre metie mu na we de ebuamu ade mo mfama kwakwai ye abena kravi askwa nyamenhirawo hyene soma me awia 3p garlic mesha massage tum wedro bomode ne pebinunom na DJ and DJ Clinton Akoma kwadwa Akoma papa was yo enu abi na menom abena je nu abi no Francis weja nu abi no sister Heti no onom ma Vic ne kurubusa Mr. Bosompem daddy no mo nom ene oso de ene bishop na wo so enum bisa na je se 3p amono jamfu a papa bi UK no so nom bi 3p garlic mixture de garlic ene one ye de afra ne de aye na anwode no no ya so de agum enu ti bomode na ma won sanka wo de nunum 3p meme se nunum 3p na behunu sanchirane danie ba mesie ba kwale na ke ba apidank ene angelos frepi wako 0248 928824 0248 928824 grow fine herbal tonic wonu matimi didi wona we say tititi be ko betumi adayie wo ba wo fichi krom bibia baba kama tito na chese won so ene matumi asisi so grow fine mojaduro koko ne de aye mystical na ke ba smart ba Fred Mensa ba pedan pure leaf chemical ne ba show munya na Fred Dr. Grow fine was 0244596532 0244596532 Rock Clinic Limited Pakum Capsules ye dia ba emema mu nsomnye ewodwom na ensiesiemo Jenica 442 emema mu nsomnye na mono no ensiesiemo VNE prostate ya dia memmei wodwoso no wa yase oje wanye no VNE na Medfagen Capsules dia ebua ma mogye afresane ye acute pain woda na dwa wontumi na sanso na arthritis ya dia wonya ya Rock Clinic Limited na je se bibia aye kama Medfagen Capsules aye kama papa akokrani abrewan mo ko jogging enu ti kokuma se alababo abo station woni Sikosko house and edition mo frɛ 0248 885040 0248 885040 Charismatic Ventures yen ye de Zahara nu paba Zahara Mr. ne J Capsules no ema kan fuma mema ne mema kan fuma ma mekua koko bedi wadanse Zakia kunu bedi wadanse ma Zakia di wadanse ene Frida megewa wono so bedi hu adanse de akyeremo papa abraso headmaster boyi was a pafo abraso headmaster any teachers ne madam fo wonyina ebedi Zahara Mr. ne J Capsules ho adanse de akyereo enu ti bomode na ma wonso wonsa enkabi na ensiesio oba bema na Zahara Capsules ya mema kwadro na eno so esiesio bema waja wana monso sanso na hindie ba me malaria fever typhoid jaundice wona me ya diabetes mesrawo wodie ye hindie ba me ya na wo ho
kekao eye hindi e ba mesha na okan si heba ne pharmacy shop enye na bomodi ya na friend 0246 348334 0246 348334 na 0248 569 335 0248 569 335 Nama wonsa enka be fortune obi say wawunu wa kasua Ghana flag eho ena womo ehu fortune enu ntime samu ada munyi na sutre say ye frɛ no monfrɛ ye number say ye de atodwa no na fa wo phone ne ma no ne ye ne nkomo na omra 0547 853640 na ofresi so a Pastor Julius ene no ebedi nkomo meda so e kai wo say bia little kwaku wo send sika amano so wo send wo abrochire wo send wo Ghana wo send na ema 0245 301462 0245 301462 na yen chiro nia wo obeye bebia wo be sende ede afa beboa wo oba mame mu akwa babiem yani abiri o wani abiri sa mani abiri pa yankwe o emi se nra na me ba ha na me di masembe tu menim me du sofo na me koya akwankyere a oje me akokɔ ne epomu nsuo ne oye akwankyere ne maame ntini me se ma ba asole fie na ma betwa akokɔ wa asole fie dia ene saa dia na se me ho antome dia ni aka no me di best call akomfo so na pa na me call Angonaga Junction Angonaga wa flower kwan so obi ma me direction na me call komfo ne jwen nti me call na o se gisa obisa o kwa ebisa no na o se mimi fie no akonwa wo fie ho nti ese me di ohima ano nti na amudi mechi sa no na secondary ne nso no me di efie aka konwa na de kwenti me di fie ka konwa ne se me yin senda nti me di efie aka konwa no ano nti na 2 minutes di mechi sa na on pese me wale ana me si yo mate na me di ohima ne de nya de amepe nti me ndi ohima nti me akwa me fa so ametumi awale no ano nti na me ba ne nchen se omboa me so betumi dia na o se on de obetumi aboa me nti no sadia obedwale me 2 times ba ko bi obeji 140 cedis why na so obedware wo konfo no so obedwale me konfo ba na konfo bema o ye konfo bema o so obedwale me ba konfo bema wo so obedware wo na me se se be ya de di wachire ne be free wachi bema na wo ware huhum ne be ko konfo bema pese ohuniema nti sadia se me ya ho bua na me ho so dia ene obeya ama me na me si yo matintinu me gina ho ase me ye bibia ni o se me se o she me se me ya me ho beto me ametumi awale no ono ne hia me ona o se sadia me ye salaka ma entafo nti me nkoto biscuit na me nto fruit na me fa me ye salaka ma wo ansa na ono ejimi ska no ono wi amato akoko ansa na wakodwale me na me si yo matinti me gina ma na mo nso wo ho na me ye because ton fruit ni biscuit ni nyina de brain kola no nti nkola no di aduane ni wie no soma nkola no se o mun kwa nwura mu na mun kotete ahaban bra na o mun fenwale me na ntafo no ko e kotete ahaban ne baaye nti o muti baaye na mo de gu bucket mu na mo se nsuo gu so na o se mia me mpusa na me ankasa me pusa ye nti mi pusa wie no na o se yesia ye ko so ne yeso me sa na me kan se o kodwale me nti me ko no e se me yi me hunua me nyina chenu ahwenie asomade nti megina ho naked ansa na wadi adwale me ana me si yo mate nti me ko wo mu dem ne yiri ne de me ko konfo ne dem na me ko yi me nua manyina egu ho ansa na ye ko so ne ye ne so nti yeduru ho no otwa akokɔ no empire obebo de obo ne nyina awieye na konfo no ne yiri edi ntuma twa me ho na me ankasa me dwale nsuo ni sesa nsuo ni gu me ho nyina nti me dwale nsuo ni wieye no mampepa me ho na me san fa kwa be no mo fa so dware wo kire me ye dru ho na otwa akokɔ ni wieye no ona obo mpae nti obo mpae ni nyina wieye no ana ni yire oba no edi ntuma twa me ho hia na me ankasa me dwale nsuo ni di gu me ho nyina nti me wieye na me san fra ntoma no ana o se aka second one ne se praetia mienu ana de epra me ho nyina prae de platform no min to minchire emi se ono yen fan platform no eye prayer da ha odi ye na djuma nti o de pra me ho nyina afimiti edi be pin me na ase efimiti di be pin me na ase be bia nti o wie ye no na o ye prayer ni sei nti o ye ni sei ana o de atwe me kon ni sei
oye ne si ano de atwe me ko ne se nti oye sa no be 3 or 4 times de ni nyina yiye nti last one na oye ali se no oye ya se pray ni be yi yi e no gya me mo se sadia me mfa nante nko se be bia ye ya ade no nti me nante e ko ba sana ba ku yiye me san ko ba ye sansa na second one nso yiye nti ye wie ho na e be fie nti e ba fie no na obetete ahaban bi emi se sa ahaban na ti sa ho marketing kiti wudi ka wano a ti se sichiri obewo o titi bebre na odi owo ye de fry sichiri abo no na odi ma me nti se me kofi a ahamachi a ma soli a me ni obi ankasa me nko a me hye me dem no me nti sa de no a wa ya me no me fa hye ma no nti se me de hye ma no a me nka se sweet pass sweet na wodi ahoman ayi ahaban ne hye wano a ahaban na wo e de fry sichiri nti minti fa hye ma no anopa na ma sole na me ni obi ankasa ye na me nka se sweet pass sweet na be ma na oda makoma so na me do no na nsa na ne esi nyina ne e ba makwan no so no mi mbo ni din 3 times ne fi se anopa ewia ne enwumre nti se me hu na anopa me hu na ewia ana se enwumre nti mi nya ne sa na me si yomate nti me ye sa to aso 1 week sa tam de me ye kra ne pa na line no kra me fry en ko bi ana me si de bi we de enji minti no me si sa me manya na me tugu na me fry na me ka kire ne se ni oye ma me nyina na anya yie ana o si wo se wo ko hospital ba ko na wo ko na wanti apa ese wo samba na ehwehwem ana me si yomate na kwa no wa me niska nti anya de me bebium nti yentemu atete ne normal ne bibia na me tu ne nyina aguye na afi me se me san ko sofo ba ko bi ho na me ko ne nchen no ana obo mpa ya ma me no se ade na edi mechi no anu ye mfi me kunya me hwe nti efri me fie ana me si yomate nti se ade na me ya me ho beto me ana se ade me nko me krom me na fie ho na me nko sai fie ho anya fa ana me ko sai nwan de bai ena ogina so bompa ya se obo mpa ya no nyame yi kire ne se nkonwa wo fie ho eno ye sofo wa free konfo wa ko sofo ho na me fie konfo wa ko sofo nti konwa wo fie ho nti konwa na edi mechi sa nti na me ntumi nwale no na me si yomate nti sesi a ne den na me ya me ho beto me a metumi awale na si okay sesi a no be mama akwankyere ma me se me nkoto sidie 7 sofo o se koto de sidie 7 ana me nto sikada danso 3 ana me koto de bai ena obompa egu so ede gu anwane so ono no from 9:30 to 10 e kono satam na ahohum e solentino satam no mfa nkogu kwanta 9 so na kire se sidie no e 7 days nti tamu amu ya ade bia ekutia me bia no na kire se me die twa omusuka na me die ade no se nya o kire me me koye ne sa pepepe mi yewie na me si de mi yewie be 2 weeks later me san ko so for nchen se ade na wo ye ma me na anya adwuma me ntehwe na o se sa na me se o ti se ade ene ni aka no bebo me deliverance na me si yomate se dia no ane ode ma fa koye nya ayi nyankoma de ewo ekwantanan no eno so anya adwuma nti se dia deliverance no bebo wo me san ko ho san ko bompa esa me ntehwe na me so de bi we de me nko biom nti ono so no man ko biom na me san so ko anada sofo ho biom nti mi ko e na sofo no bompa ya ma me wie no ka kire me se ade na eye me na efri me fie na me fie ye din dodo ba ni onu betumi aka kire me se mindi na chi from me se satam ni it was January mindi na chi free satam January ni mu sa embepim June July na nyame ya duma ebe yeyi na me se yomate na satam no so ya o de hye me mpa ebo no satam no so na ma jilo no bi satam na yese ya mi tua saskanti yesa na me nya kwan mfa Akoma FM na ni me ko na me be nyina nso ye loan na me de ko meti we nka na me ko ba bia ye loan na me de ko nti yesa no sika ne tua ne be ye me din okay nti no yenua be ya wo kasai eye enya wade ne mum no eye huhumu ensam ene wo face ye wo hia be ma bia be ma ne se wo ba me nchen no be ma tenten gramu bi aba be threaten me se wo ye me yere nti minya o na sa na ekoso na brabom wan na so so nda ya na wada ne be ma na wafu abodwe se na wo lalase no ono ye maame bia ya han dan wo ne nchen da nti satan de ye tu efi ne nchen nti mi fi mi ku nchen no na yesa me nko anti me ne nkan nti adura nwumre a me ko ne nchen
mi ko bon ko mo hwe TV na mada nti mi da na anadwo no frame no ade chia no pa na me ba be ko no frame no se lizi ma mpa ebo munya den na anadwo ye da ni ami hu ye ni wo da ho no mi hu se wo ye ben ma wafo abodwe 55 nyina nti ma mpa ebo mu enye den na me si you antimate nti sa ma me no ne kan sa asem ne kire oh okay na ben ma ba ko a die nti na ma wo jai wo kunu no wo first husband no die na ma ware jai bai Akoma FM ho no de Maa Akos yantna wasumudwe mu de bia ntokwa because me nyin die na de ntokwa ne ba me nyin se me first born no ene she ene ntokwa ne shase first oye me ma asem ne de no kure ni oye pa etu de bi ne ho ne ye didi kura na se oba no be kasa wo mfikyire ho na otie oba ne nka pa aduane na ye di ne se solid aduane no dim ne ka na okọ nti odim ne ka na okọ sa na okwa onko ni street obefa lungulungu we sansa na wakohia ba nti yesa no wande oye ne sa na mesumi fa sekan na me hia no junction na obe meet oba no wo so nti obi na so me mu anya sa anka sa amne anka me di bone wo ho anka wutwitwa be ma no anka me se anka me yi o mu nyina nsa no baako adan so odi me ku achi nti ma ne me ku tieti me wo fie nti obi ma me bi na hia me wo ho na oji sekan no nti sekan ma na sekan kotokuro kotokuro ni bi na me pe na bia me nyama o bedru ho a o tie mu a me ku tie ne nka o die me kape okoye pe na me so me ma sekan no so na me di o machi nti me ko share o mu ansa na obe refie ho na me share o mu junction ne so ana me ka chen say ani ade why lucky say me share o ne oba ne na nka be share nka me yi mu nyina mu nsa baako enka betumi anka na be twa hwe say be yi ana enka betumi da bi a question maybe say o say enka betumi ayesa adwuma no Maa Akos anana ehuna ke eye bufu nti no ndem minim man koto wo nti no ndem mintumi nchire but nka ba ye bufu betimi amoaye no wani abre like na ho wo eye question na maybe say wo system ani abre na ho wo so wo ni abre nti wo bufu no anka betimi ayo meye wiansa na manu mi hu because na me buefu woman no o ha because no o che me panyi kura ansa na oji me ku efi mi nsem nti na me buefu me mini ne pa nti sanka sa da na de me hia mo ho anka ne beba anye ka de beba nye me ba enti wati ase enye ebia na de beba no so ye nyina no ebia na sa honhom no na edu akire ebia no na ena ma beba no so yes or no enti for all you know enti e ba doctor mama na promoe nyame adoma Dr. Stephen Asiedu Lifestyle Reform Health Clinic diagnosis before treatment Dr. Yenkwe that's nyame shell na me share it for nyina ne wona wo hwe yen so nyina from Facebook to YouTube to obi a wo hwe yen from Onua TV ene Akoma FM for nyina ye che obi bia emo bibia ha na ye nim hia se dia na is Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiedu your Abreport Pentecost School Junction opposite Movi ho na ye di adwuma na ye se ye de diagnosis before treatment yare na de agi se wan famba o de banko ande a nyame adom bibia be den ebe free ho amount ya nanso me ne oba be di nkomo so be twa me obe pemre kakra ma me be sima eduntam no de ye be wie na me hu se wanya won chefa na won so wo ba aba ama won sa kan wayare sa ene wadanse die sanya danse die ndie kwa na ekoso enti won so o twen den bra na beje wayare sa ti yare biara ya to ni din sa yare de o de ba Lifestyle Reform Health Clinic mitie wa asem wie a ye be hwehwem bia wo se ye na ya hu ba bia problem ni gina ene o problem no kra ne fare by ne yatimi atwiti kama ama won so wadi wadanse na bibia akoso ye e de amount enti manu di kan fa me number ni tudwa na na ye bedin komo kakra bi enti di kan fa number no na ye wi a watimi afren na waba ne yatimi aboa 0502 41 29 75 0502 41 29 75 eno ne ya WhatsApp call line a offer time bi am ya mepeke na yedin komo kama afi WhatsApp line wana opese o send WhatsApp message no monso modern number 0208 47 86 0208 47 86 and to offer number no the trot to 72 number no so and our phone no so na obetimi store no Lifestyle and I say Dr. Stephen and obetimi the area Maa Akos bi ana Akoma FM bi aka ho se ne be hu number no na amfa wani so enti yedin komo ni nyina no mo ambefre no me wi am amefre mo back na yedin komo kama ni ya chiri kwan ewo Abreport ewo Kumase Pentecost School Junction opposite Movi MORVEE omoton nuane ho enti omo opposite pe na sa junction na ye
Pentecost School Junction no ewo udru a obewusa adepamfo bi ho udru junction no so pe obewusa adepamfo no bi so mo se doctor me call doctor yebo ho anasa me call lifestyle oka emubia ombechiro ye wo machipe a enye yira kwan na hye nsoma ne se ye nya dwuma memenda ti oba Saturday dia onsa enkame every Sunday to Friday said dine oba onsa bekame anopa 8 to anwumre 4 uch tiemia fra chichi a mane how se yokuma se nko a entina ye wo abefo mremu no nti number no ne hia se obefa ofra ye bedu nkomo se hu hia se mama waba ye bebukinta mama no mama waba de hia se oba bedu ntem wanya bedu ntem de mabukinta mama ni ntum mehwe na watimi akọ back to Ebia Accra anase Tamale Sashi anahimfa na ufriba na watimi akọ back enti eno de hadwen afebi o a bibintina wutimi ba eno so ebe arrangement a ebetimi asende adru e de ama eno ne ya after sematie wunsem no na ma hu reason ti wutimi ba se eto asum dia na afi yetimi ayesa ade na ma ti yawe biara kidney no na problem aba ho liver no osa brebo no na problem aba ho oba ebetimi aba o osa yesi prostate no so problem aba ho tujun so ntensema na ojun so kra wachim oba yebetimi aba akoma no na problem aba ho oba yebebo oto ase no etwetwon sciatica se ne motate no eno so oba yebebo ana peripheral neuropathy on sciaticity onayo tititi ese etwetwon ehyehyew ni nyina oba yebetimi aba enomu yare biara oba yebetimi aba enya fi na mbodin oba ntine se diagnosis before treatment yebetimi hu ni yetimi aba krakra na de hia pa bebre na omopese muti ho asem awomu nsem eno so de tie biara oba yebetimi hwehwemu awde nti awono mba ni yetimi aba timi mi aba me mama awutie mi menses no ofichi kona kwa bibia ho emba yi eba woti ya bebre ni nyina no oba yebetimi aba for the past 2 weeks no eno common yedi kakra na enempese edi nkomo kakra bi na before sem starting common no safa number ni biem anabi bim prafe na wabetra TV ho anase wabetra radio ho awuti Akoma FM anti wanya number no abrame bono de kano enti ye koso biem 0502 41 29 75 0502 41 29 75 after when starting common no nipa be brave for company say doctor menimi kum hia na nsuo no asan aba enti na me be kire sima be minu bi e be kire de enti asan ma no etimi eba ne sa return of semen after sex semen no ye be ma nsuo asebe e be ba wo ba no na semen no containing sperm man kasa ya nkwamwa na etimi ekoka oba nkosua na ma nyinsen eba na ene nsuo bi nenam a ekora sperm no na nkwamwa no eno ne friend seminal fluid enti nkwamwa na kasa ya sperm no ene nsuo na ene no ba no together any friend say semen na your wasem say obi ho ni kunu be hia na ne hunka ni be hia ma wie no nsuo na e wose ekọ efa sabinase through na de na no air service no eko awode ni inside na akwa wura chips ni nunum akwa hwehwe omo honkan for aye kosua oba nato se na be ye hia ni nsem beba no awira hosem ne se eba ne sa mu hia wie na nsuo na samba di nti ne ma ne ba ne sa ena me twa adwensi se ade mienu that's two sides either say free bema no ana say free oba no me start wo yemi ama mane ye mame no se wu saade na se ekoba say free bema oba na ebetinya ba say wo infection wase ti so oba wo infection wase ti mi ma saade ni si be se onu kun be hia na honka ni be hia na nsuo na samba eba saade aka hu se nyinse na be den because eno na ekọ akofa ba na samba ade na be nyinse na ba ti wo infection say candidiasis gonorrhea trichomoniasis, syphilis, UTI, chlamydia, genital ward, herpes simplex, all these kind of infection, so who will be it's me a problem no eba. Say another word be a friend say PID, pelvic inflammatory disease. Say infection at na wache into afro ko akwa attack awodiana no service no ana attack awodiana nkasa uterus no ana the fallopian tubes no ti ama problem bi aba ho a ana say ovaries na nkasa unya sa pelvic inflammatory disease ya eno so timi na nsuo na be free be ma no aba no oba na after sex no ebe san aba ena ade biom ye free bibi o akanka sam se osi akwan ti so oba bia wo sa problem na friend so osi akwan no se bi wo ho so a eno so timi ma sa nsuo no etimi esan ba ena ye free bibi tuber occlusion and I say tuber blockage eye tubes nimu no se madwana ye ovaries no tukosua ba tubes nimu na ba be twen se sperm na be ba ye be ma hunsu no be ba na hia nti san hia mu no ye fertilization no happen o tubes nimu te bi ona ni tubes no block nti se ene friend say tuber occlusion nti se eno no si a
sperm no kodu a ntimi nko nti say den esan ba say wokọ utu kwan na wadu airport na yabo wasan nti wo besan ba afie sa na etie nti se wo sa tuba occlusion na enso enu sutumi kwaso sa problem no we ne niam a etimi ma sa return of semen si ewe ma afam afi ye ma mema no nti se mu sa de na okaya hu se mu mienu no mo beba yenya hwehwemu ehu se ye oba no anase bema no yenko mema no se bema wo problem bia friend say oligospermia that say sperms no ne dodo no wo form kra se wo form kra etimi ma nsuo no esan ba because papa na wo mu na anase sperm na nkasa no ebe hweme akono esua ti wo sa oligospermia na etimi cause sa problem no eye bema no expert the next problem eye the friend say exospermia chere say nsuo no de firi hu ba o na nso enkwama na sperm na nkasa no ba kompesei enim ti sebe wada sebe wati se ho asane akọ ohun kani ase enso nkwama na kasa sperm na ebinim enso no keke ne bae ene ye friend exospermia o was a problem na etimi ekofa sa ha ne ba ene ye friend bibi astenospermia na say ahonkenka na sperm no di movie no e wo form entimi nko entimi nhweme nko ti bewu na asan aba ti wo sa astenospermia anase astenospermia ene nso timi kofa sa ha no eba ewe emema no afa de toso biom necrospermia nche say sperm no bebreawu about 80% or more awu tika krabi na aka ewo nkwa enti wo sa problem na necrospermia no eno so timi kofa sa ha no edeba de twato me twato de friend say teratospermia enkwamo na aba no bebre na anya papa ebi ho ha omudua na ye mienu ebi ho ha etre no ye mienu ebi ho be se etre na kakraka than normal ebi ho ni tiate enti sa morphology no enkwamo no papa na wo mu na nkasa wo fom ti eba sa entimi nko na timi akoma yi na asan aba ti wo sa problem ni we nyina wo as bema eno timi ma ono wo nka ni hia ensuo no etimi eba enti wo sa problem na wutie mi a enwo oba na tiko se onko akọ eno tena tambi e ka se sa wo mba emblemu oba no nko mu mi nyina mombra ye hwe ho nsuo ye hwe oba no nso hormonal test ye twa scan ni ye hwe de na ekoso ni ye ntumi tu ho anamo ti wutie mi na mo wo sa problem asawarefo anaoba especially when na obehu saade no ti wu a kachire wukunu kachire hunkani mombra lifestyle reform health clinic na yentimi solve sa problem emamo any awo problem biara amode beba no yenhwehwemu wi a yebehu de ntia akoba ne sa ne yetimi aboa apart from we no yare biara ya to ndi say yare de oba lifestyle reform health clinic ya say diagnosis before treatment na ka hu say ya the organic medications ene de adwuma ti sa problem am boss yi bebre ho ma ba no mo sa problem bi enne yomu di adanse se omuni omukunu hia nso no mba biem ebi mkura so akomani ma ama nyinsen atimi asi a amani age a omoda nyame ase a omo nso eda yanse se yatimi aboa omo ti lifestyle de problem biara o de beba no ye betimi aboa ye abrepo Pentecost School Junction ewo kumase babi bia wo bia no fa line no na frɛ ne ni nkomo ti number no ye twato e na me de brɛ no 0502 41 29 75 0502 41 29 75 0208 47 86 ne kra 0208 47 86 ya kra obibia ya nyamisha obibia nso frɛ na yɛndi nkɔmmɔ ne yɛntimi mboa bye bye nyame ensha papa doctor so the aqua lifestyle reform health clinic afei deɛ Akoma Zakina miama modin yɛnto yɛnkɔmmɔ twetwe ne so enti mami mi sase be no a o first husband ono ne wo say Mene wo miensa. Woni ne wo miensa oya wo ho ade. E ba cho de bi. Woni ne tena enfie sen. It na 18 years. Wow! 18 good years. E ba cho. En wanyo ho ade. Ba cho. E die na na de entokwa no eba because entokwa na ma ware ni jaye. Yenhwe say honhom ni play part e wo 18 years awade a egu ye no mu. Maa Akos ho de baby make me aka say honhom ni play part. Because sometimes ye kunto kwa wi a no say lazy wo kura to de bi mi hu a won se oba o me kai se wa kasa asem ni da wo mitim ba da me bo asem no so say
ene onkoye me ho ade bibisa no saa da no de na wo abusuafo nyina ye omo nyina ho ade we na wo se me nkoye ho ade ana wo kura wo ne hwan saa da no de obi anda ofie ho yetumi kwa ma de chi se we obi anda nti saa nuema no mu pa na ya de problem e de ba saa nuema no pa na ya de etade ntokwade be fie pa ne mma asem me de me ka se anka ya de o wale me mpo de anka mma asem no de eduru baabi no mfiti ase na ye me den ba eduru baabi no de me am se opa on ye omre fie opa so on ka ni hia se o de chop money be man nti saa anka ya de otumi eye me ho ade mpo de anka metena ho saa nti saa nuema na ya de ntokwa fie pa man nti be ma ne se turo bia wo hu se be ma o se to de bia wo hu se oba me hu se wo ye oba saa no kan na che so wo hu se wo ye be ma an ye meka ne saa se wo hu se wo oba dia enye ba se be ma nti na man gu ma so no me ba cho an na dwuma sam so Akoma FM na dwuma sam de metumi aka se woni problem wo no dwuma sam hu saa wan kan che wo se ya na ososo da ye basa wo beat no warning be me beat no warning da ye mu ne ho niema ono de me try nyina de saa sam ne de won kanda so waso bi da na wan kan kire media ye different by won kan kire me da se eya obi di mechi ana se wo hu bibi saa ono saa de won kan bi da woni no kwa sorry ba ko ba cha de bi ono won kwa sorry nana woko me de me kwa sorry bi a sorry sofo bi friend ka kire ne so be ya woni ne namo Lizia woni na tena 18 years no bibi di na chi enu nti sign be ma ne tumi ke kan sansen bi sa kire eno kreni ono de sansem no de on fa na no kan kire me da se obi aka kire ne se sei ni se nti bibi sa ndi ono de on kanda enkra mi ensa no mo we mienu wo school na ba ko won nchen wo fi omo nyina wo ono be ma ne nchen mpacho ba kitwa no nko na won nchen mpanifo no wo school okay akra ne no di nkomo ni bibi aka ma de enkola ndie omo fi school ba se dia weekend bia mo nyina wo nchen okay adan na udi kan kwa sorry na sofo ne ka se obedware wo na wa ma na nware bat kokko bosum fie die na wo ma kwan se wo mo nware wo se because of one hono ni ese odin kan ye ma me de wa ye onu nyina ma me awi bitwa akokọ ni bibia awi wa ye ni nyina ma me awi menhu hwe onu nti na me se me nsanko ensanko tweske bi mansa na wasan dwale me oh yes prophetess anasa prophet or sofo ba na bema oh yes sofo ba to oba ne kan so wo dware wo part 1 pene enye se man because that very day na me koye no o se me mfa akokọ mra me kotwa akokọ no empire ese oboni o ese o ye ma me o ye ni nyina awie ene ka atare ni spray na o se me ba obedware me odware me wie a na nsa na ma sha atale na we hira me ono na man ko biom me hono de man san ko biom okay anya adwuma na che se de wo ye ma wo na anya adwuma nti na adware ne ho hia se me san ko biom nti na man ko biom no say first start no nia e say me mfa na se titiri opa na waye wo mu no me hu hwe no se nia metie ne saa na metie nti na mansa nko second se obedware me ehira me ono nti na manko no okay eniema ban na wo ankasa apart from the nkofo hu wo ho e ka kire wo no de na wo awu hu no mi ankasa de Ukraine mi nim de mi hye bibia nso awo Akoma FM se Akoma FM bi ankasa bibi ha me se me si bibi ha me ankasa me boa hwe ha me mi ankasa de hwe enye se obi na behu na wa ka kire me se ya ana me hu bibi se ya mi ankasa de me hu bibia okay ekoko like konfo no wo no ka se obedware wo ene ade no sa fa no okodware wo na abose baby a saa time na 3 to 4 fien enyumre 3 to 4 mu na kokodwale mi ana like ahimrachi na ewia say yes ekobo 3 yes fa no mu dware ho no Akoma FM akasi bi ase ne kokodwale mi nti na Nigeria na di ntuma twa me ho sei na me hye mfimfi na me amese sansuo ne gu me ho nyina ewie na tama na omode praye no you say no na wo ye naked why na de praye no yes saa tama no me dwale ewi afrantoma no nti na me ni naked bio nti ono de so comfort na nkasa na de praye ne ai okay comfort like na wo kan ukunu we no one na jai woni ni jai ya na akohia be ma ba ko no a ose
obi dia de bebo ni trimu okay enti since dano ebepem sese emema say na aba wo life mpacho mema 9 na aba me life emema 4 mpacho wukunu ye wukunu de woni no worry 18 years no to nchene ya me yi ono to nchen ya mema 4 wo munyina wo se de enti no manwa ba ku bi de ono mpo de me kan say o ye me former boyfriend asana me ni san be hia ai on de okotin woni sese wennya mechi dia obekunu osi oda ho apɛ no hu sa ade na epie ne super ekope osi na ye de ade describe it osi on ade na nga say ye 10 gram bi no hu wo ne so say oba na odi na chi ne say wanja na chi dia meku mi mpese wo be ben ne biom ana wo ka kire mi nti wo ka kire mi na me ka kire ne say asem we na obi aka bi a kire mi da nya no ne first person ana ma me bi so a me koda ne chen say no ka kire mi nti no me pa ne che so wo mu ebi a de wo mu a me na me free start bia mu na wan sa woni mi say nye sa na me tie da nti bua me na o si yo wate o ka kire mi say onim sofo bi wo baby nti o de mbekọ ho na sada na o ka kire mi say onim sofo bi wo baby o de mbekọ ho no man frɛ mi bi me frɛ na wonfa into a tree or some befa no catch me say nia asem o catch ne wie nia ohun ye no anya de obetumi ade me akobium nipa mienu nyina ba akobi so saa catch me say obeboa me meboa wo se me ntumi anwale okra meboa matibia wo mu no be free mu minim wonye say na wotie into da obeka saa asem na akere me bia me frɛ na onfa bium me frɛ na onfa bium no catch me say me ka asem ne kire ne wie a e kire no ni ade ne be ma ne woni into na esa na ne yure fi mi nti otumi tena ho be se bosomi ansa na wasan kae se minimini pe bi sei e wona me na brabom nti sa na de ne ekoso nti mema 9 ni nyina the same thing no mo ka cho say wo mo se wo pa no wie ye no obi be ma honhum be ma bi abetreten wo mo sa na mo nyina ka kire wo obi aso ni wa wadi wachi se me pam me boa wa ma yako na ma wa obi aye ya na oja wa chiri de nipa mienu nyina se o be boa me ka to se so ko na nim se o be boa me wo be ma no woni nti o man woni ne basa na ne yire fi mi nti on kai me biom nti be che mi ton food stuffs enye so wo adwuma so like bia wo ye adwuma wo ton ye nto wo sika na hye ne sa ne ma no e de na wo hunu me honde metumi hu se ye nso so me dwuma because baby a me gina na me nkoma nimu da baby a class 1 na me gina ho na me gina de bia nti me hu se abrabo ni mu no me nkoma nim na wo ka so akobo bosian bia ma bosian ne de me ntumi nkasa ehye because me gie na me di chinchin wo sofo so ni akonfo no so nti ahye nti ono sa so no me skabadu di bechini me di bechi nti sa na ade ne ye me nti no nice kan ye say oh to de bia me gi be 3000 nti se me gi sa na nkola ne hiska pani no university ansa na keto no wo SS nti na ma ombi nti mi ma ombi nka na be ka na me di meti adom ebi ka na me di aton ade o ton ba ko mienu miensa nkola ne se ma magiska na me san de ma na che se baby a me gina na ho na me gina busum wo mfie mi de menyi ye de mehu busum bia wo fie obi face me se me ka no credit a me ka so problem me se me ka no credit me ka se ye face wo family ni Akoma mu face enti nya wo nko na wo face mo family ni madodo se na enti me nya kunu ama ya wa wono o ma me mama ye say me ma no ye 14 se se 11 na wo ho o ma me wo say 14 one mother one father 14 me pa so an wow am I ye say am I ye 10 ba ko efi maka 9 me ma ye 2 really so me ma no mienu efi na ka 2 enti emma no wunuanom say na ware asem o me mfa ne say ye mienu pe na me ma ntumi anye ye ho ade ban ka ne nyina ware ye bai o ma san be fi mienu pe na wo ho sesi a mienu na ti aware na sesi but emma na ka ne nyina ware and o mo nyina asan be fi wo 40 ase ba cho mienu nyina nti ase mo fie busua pen like why na mo oboa mo why wo mo se die because ebetumi aba se bibi ne ade hia wo why na eboa mo ama obi ye na adwen so wodi machi aboa mo me pa so da bi because no me fi me kun we nchi ansa na menim se bibi koso because ata me nyina na me nim hwe me ti wo kaka nti me nim nti nya se me fi me kun ho a me ma ba makwan mu a ni esisi wo me so ansa na me sole yanka me nim se bibi koso sa akonfo ni asofo do ho do sen wako
so for me sometimes my call 5 nchi akonfo ho de ba ko pe na me call yi okay but still baby amejina na ho na mejina when you feel say next month na manya 39 next month no nya 39 years oba no university oba penny o feel say next 2 months na wanya 20 years no wanya 20 years wow and no university level saying 100 level 100 yes. Okay nyameti ase bibi abaye fa wujidi say nyameti ase mitimi say nyameti utumi ya de nyina mijidi pa iti sa ho mu kro no be free ho obefi ho ye do meba sofo bi obaye adwuma na ma ho beto amen nsu ko so ho akonfo me ni areho bibi abaye fa why Mati. Okay. Aya Akoma 87.9 FM. Shane so Emma Misa Eco seasoning powder, Elan Spice and Trading Ventures yan yediaba. Beef seasoning powder, jollof seasoning powder, stew seasoning powder. Won aduane afebi no a. Mo amonu aduane mo tonton mo je orders no. Mo fa bi nya 0244 160750 160750 Bible Center. Ba wose brabaje to kase brabaje no for kase na yade awodo ni nyina ni yade pedanche de akere nyina betu ase. Kumasi to so agogo hospital no tema come to 16 la should be 0244 083482 0244 083482 Daniel Ben Trading Center the Daniel Ba Mesha Daniel Tone Ba Mesha Daniel Natural Ba Capsules Daniel Ba Ointment and Daniel Prosta O Emma Edia no modia Daniel Ba Mesha Daniel Tone Ba Mesha ni na meme to me fa and Daniel Ba Ointment ubetimi dia twitwi Emma mienu pe na mo ntimi fa wo Daniel Natural Ba Capsules mema dia Daniel Prosta O Capsules mema dia mema de enre nyina mutumi eyuzi misi about Fredman some ko about pedank adom chemical was santa Fred 0273392877 0273392877 Daniel Ben Trading Center wo Ashton Romani den farmer and na edi enhwene mo shane so emame say quick credit de wuhia and Ghana card brand beje bosia na efa kwaye adwuma fa ko bi adwuma fa cheche won pe wemu Fred 0302200390 0390 and 0596 920833 ochio watchia de eyemane memedro sisi ya de nemusan ya de ode po na stroke o sakoko anasa pressure atenka na wuni be ma wo be mesa na pebula matali de wuhia eye ochio watchia wase ochia and ya kwalenak misti about uko Freddy men some ko tabi aba shop addition market aba na pharmacy shop enye na Fred Divine Hope ya wode ocheba pada ba Dr. J number ni 0551228281 0551228281 kwana kwato ocheba pada na bedi one dance ya cheme Daiwood Eba Hospital Daiwood 360 capsules ne dia bay eyema oba wonum 180 be ma no 180 mukabu mu 360 na je se mukohia masisi yade awututuo awe Daiwood ointment fe bi twitwu apostle fe bi dobrasa wa na fatria Daiwood Eba mixture malaria fever wanum ato awuntumi ni die nombe fe doctor e was 0244 886437 0244 886437 and 0201 6817 heba ne pharmacy shop mo enye na ene oseka fefe capsules ka fefe talala be malo spam count wa yemre wompem su fita fru be mana no ba dwo so ana utumi sa ya wom ana wo ba ase hɔ nye ka fefe be sisi ho Daniel ba kwa na capital smart ebo bo ase usko bi nkoko fre Harriet 0207 183 819 Pastor Julius Akwaba Ekwiakoko Akwaba Pastor Julius yehwie nua be ma Ibrahim Larry ena na yere fortune mama da se chetiefo me yonko bi wo Sofo Gordon o Accra Kaswa Congo Villa me chia ne pa wona na yere wandi Sofo mame na me nhira wo ma abrante na issue no very critical say wone oyere tipa na oyere adwane agya na akwakodi bebe na on say okan nyina sa be wie say kwa me yere akono odi ko it's a treatment am de man no mama kind several times say mema and treating Maya, you will never know the beauty of a woman. Na onyame aboma e okwan bi so ano kwasem say men me ye de nyina say oba e man nyina frasa so na
I'm telling you, we intimate nas as we so. We are sit there. I'm telling you. Some I say, your boy any pre, baby as or baby any as you come man. Hey, as somebody tomo. I didn't have been as a yesterday. I don't go any as your call. Oh, a mema, the American, minimum in tia. Adum pempem so say bema bia na se we de ukono mo sa wono mo adwene o na ukono mo sa ba bebo ya na nka wono mo sa won fan krantem fa wo wa wo yem so wabo waburu na betima bo ene nka wo buru ye na nka fa se kan na nka wo nsa wo wo twa adechine tu woni so abu nkwase asema nka wodi na wo de wo buru a na de akobo obi ba wo buru na de akobo obi ba nti wa wie ni yi ono hu so ayem fom so a eche wo ye be ye de ye be pa bia ma na se be a fortune wo bia am se ye de na man to obi frɛ se wa hunu wo kaswa area ho baby nti se baby a fortune ewo bia no ye besre bomonia ne bra na unu kunu so bia wode ayo bia no bra na alicia ntenase na yensiesie na asomdwe na unu kunu ntenase na mo bra na nyame adom bra woni na bra se ne o ma yeye ze adobo de fu entese ma wode na ba mamamfo ba abetuko bra na this mo enjoy na emfa asomdwe emra nti I think say baby a fortune will be an obeba. Second story no Lizidia no ma ho saadi we ye ba ha say sister be free crime ba ha and also the same issue she sa almost say Ghana police and say almost the police I jump pram dey ye serious o me dey be na me can say a deep for when you are talking about spiritual things I am man for undermining Nyoma Bebre because of the asophobia. But these things are real. Nyoma way real as one real. Mama, obi kwati me dog kwa no say obeboa ma ade be china da ya obe so fa ho no ade china o hia o se ya be ka say mo ya atamfo anso onu ko nanim ne wa hunu ye de konkuru bi abue wani ma de asie no hu mu asem de nti awre ho na sister no ye be ma no hyeden ne asere awurade say obeboa fi say nyanyame na be gi sister ya wiase we hu mu da fi say sa de we say ba oso ma unya boafo aware ye ka wutimi ware bi da wo ware bi so ma de bi asem beto kire say de hu no ba ya ukunu no ebe ma ukunu be fili sasa wo wo nipa na imagine say wo so da wa afa na ni tie na de oda eda na ncha na onye nipa na wo oba ma na wo da ho na ade kine na neti hu se nye nipa na oda ho na ade say wo dimi defend hu wo dimi defend hu enti a serious issue na masere say ye be kwan ye be fa so a ye betumi ene na bompa na obi an so sa issue ma omumra because e yade e tete nkofo pa to do betumi so ade onye dwadini obesoa ma ade asa obi an to kapre bia na bribi di wachi e bi ye sasa e wabusua bi so bi so ye honhoma abetena wa brabo so edi unya nti sa afo ni na betumi di omo problems aba na akoma mu sin ya hwe na ya boa o yampa ye waskwa ye ne mo no ne din hwe no ye sinya wa asam kwa ne ba e ka obi aba obaye obi afa wo ba obi repi wo ba obi ahwe acid e de agu wo so obi ahwe nsuhye agu so obi de akoma dwudwaw ama che say whatever case ne se de tie bia no bomodia na efabra na ye bedi e kire asolve e de ama Taibo Radio Modern Ghana USA dem Samson na the Information Center ko twa fatia Big Love Radio e was Spain Mr. Wusu Adum wana na Yoruba pa kwa pansa Brown New York omo e bie e de atum wo hopa e na afei so TV station back OPD Radio GH and also ewo UK womo so ebie ede atum ewo ho papa Action Mosquito Coil and Spray de wonya ye Action Mosquito Coil and Spray entontom ana entafre ana entatia edi wani se pretwa ewo office ana se fia wotimu a na se wada aboa bia wawia ebia no fa ne bra beto Action Mosquito Coil and Spray na emuani na bewu emma wutipa ye emma wokata ehwam enya na ewo dwabia mu enu nti bomodia na ko OM Osai Akoto Enterprise adum PZ na ekwaji Action Mosquito Coil and Spray 0208 181538 0208 181538 Top Choco Chocolate spread no kama Top Choco Chocolate spread me so masake bi fa pound no nemu na ewube unu pound no ne de na Top
choco 3-in-1 drink and also the winyanis you share wo milk no wasi chire wo da adwane supermarket munya na for 0243 033 033 0243 033 033 MJC Foods wasi weekend di ma honto ene akoto monko ensuomu na bie ni we nei MJC Foods wa shada ewure ensuomu akasa do musuko no wakoyi ensuomu na mo akono na ede na ma hoden ene wode aba MJC Foods say weekend waduane wagogo abenya wonom no bra wonom we na beje na papa na fa no aduane ema wonom enamu anunsuo ede na akoma susunya ne nkran santase runabout ye wo ye bay melcom ye ne Nagis Angel School and ehwe ne mo for 0249 471 9120 0249 4799120 and 0509 222819 0509 222819 and the CP Citron Punch drink ya edda a year wedding party engagement outdooring efie mo fridge mo beko na CP Citron Punch drink ene womo esansa edda frafra wo bia enemo enu to obia no mu a uma wo bia obi unu se wama no drink ankasa wo kwa wosmeto SP drink ebe yama Osaya Koto Enterprise Adum Pizzas na Sachi Trading Enterprise ewo wo mo ni Abenchi VIP parking ya hwere mo Pijo Frabo Ventures ya wo Ahinsan Estate Freyen ewo 0249017302 mo amu be ye program weekendi mo nkope SP Citron drink free 0249 017302 Ebia Marco Ibrahim wo hu se de wasi aye wani mo baba betena ha na nya wo yere na ye wo yere ene wo ma wo muti baabi kama asumdue wo fie wo kukuru suban bi e de baba beto wo ho so a wo sei fie na wo ka kire mema bia ya na wo monte ase suban bi a oba no wo se wo ho kire wo no ote wo nchen wankọ baabi a na ka ho kire ba e ma bebreba ha ho kire bebreba no mo adwane ho kire ba ya no mo gukuru ba 3 months ni ye o ma nkola ni sika 2 months ni ye o ma nkola ni sika oba wetumi agina sei wo se wa ho kire mu nyina ote wo nchen na samre ya wanya adwuma ye wuti koko na wanya adwuma etwa board ye wo se wo board ye belodu ne ye de akọ eye den na samre wo yiri dwane ye e de mmadwane ye suban na wakofa no eyem de se ne wa wo se wote ha wo sesa na wo sesa de asesa ne yiye sesa ne yiye na nyesa oba ne ba nne ade chi a obesa akọ enye sa wabetina yi wani mobomobo na mintimi ni dimpo na mintimi nya me hwehwe na mintimi nya dai sese ye tu ma ne fose omfo omo ho adwene ema omo ntra omo mu ema mema ne nku wo omo entra omo be ma ne ntete wa na wo hwiewu na wo hwiewu hwia e kire obekọ akọ enjoy nti ma ne so fie nyansa because mema ne bi fa ye ho a ye fa sekan ne de twitwa wo ba mema bi woni afa acid ne de agu ne so ye tumi bu wo ba ne refisi ye wo mema a wo ho a ye ne wo beko wo tumi bu wo ba na wo ba rediem wo hwa wo tumi se wo ra ho wo kama akobusa se wo ye da medemensa kan no wo se ma akọ eho wani anye de yanko odwane afa ho medemensa kan no wudo sakane say medem sakano e na wo frɛ isme na ado nsa beka no afi do nsaka enye sa me bono wo ta nani wo fie ho wo ma nani nji wo fie ho sese wo ma na ho nto ni si wa tuwa ja wo fie ho ada na sese Ibrahim wo bepa de fortune na adwane ja wo o de fie ho nyina achew sese wo bepa de wa ha if you want it in your fortune or their child, it is a same over pedia. Who is a woman? A member bebre soon with them. If we say and Kulano money do more Johnny. Subamboni na de te them on once a son or mube Johnny or mube Jaja or mo say ye two or mofu or montla or mumeku or mubium or munina for muadjane. Na yes, fortune, baby or numbia wamra. Yes, Rena, how be a hanubia and yasum. Akoma FM Maa Akos ti adwam ye nyina ye wa ha yasom every say sikana wo se sikana ye twama wo no wo buru no ye ne sikana ye twama no wo te so wa nkotua afi ye wo dwane ye no afi na ade koma ne sister say me te so 300 me di 200 ko na ne sister so ka kire wo oba na wo betua ne ho sika no oni ha eti ko hwe ne bra ansa no oba betua sika no unse na wudiri mika iti ye sra mema bi no munya abotre wo fie ho na fie ho no so fu judos kan ye se manyi na ni ho a mo be ye mo bo mo ho be ye mo bo enti mo hwe mo hu ye ma ko me ko second story so
Bible credit kayaka o se enyi ye ne honam ani moja e na enya ye ne wie matumfo tumidie wona yemfo ye ne huhu enka bekere omudo so wasase wei so enti se edru saamre ya na waso wugidie mu yie ewa abusua nim de but obi so tene de ho obi ti ho enti wo so de ade na wo betumi aye 18 good years na wo ne be ma ne te no wanya o hwade o enso nka wo kukum nipa wo be ma ne ho enka wo kukum nipa wo be ma nso so yanya o hwade o twempena wo so o twibi enti mpura mienu na mumienu nyina ma otwe enso so wo kotwa nse kan wo ho maybe nhwe yie yenso de nyina ye mo mpaye wo kwa asori akọ wo bo wabrabo na abo na nyame wo hu mobo enkase bibia ni wiase obi wa na ne ho ye mesere wase bibia ni wo he ento wada bibi wo wiase ye nua bai nyame be ye nadom ebe ye yie onya arehemu his fit omo be bo dan so de ama wo kama wo bo dan so na dan ne home na dan no ayefe na eka no eso atenti enei wo si dan wo be si dan ya ma his fit more dan so ma ensuo to ewu so gujem sa wo dan no nyino ma his fit emechiachia tokro ni na ma owo oduam he ya kuma se 0249791065 0249791065 obo dan so ensuo to ehumbo Akoma dan no so padank na cha complex ya the dank stroke enaba awututua duro no dank ya je abasobodie pi bakwe ne de fatona kono gonorrhea hepatitis B C syphilis ne yade ka ya dank kase etu yade ase a yetu ase ye sorosoro yade sanse ye wo mfidie ene adwuma ya pobodie adwuma efokuku damonim numu na ode tu yade ase gym ne physio ni na no ye yobi ewo ye wo pechi number 2 Kratabore number 2 ye ne Shafeli station na hwani mu fe dank ewo 0266 593330 0266 and 0244 01755 Dank Natural Complex Ahutofie St. Ben Jewelry engagement ring wedding ring fancy ring pendants and I say bracelet fancy rings and a wope asumade ni nyina no St. Ben Jewelry bomodiana bra we engagement wedding ni nyina bra yellow ring rose gold white gold black gold and silver ni nyina bra St. Ben Jewelry we sika no enso no be flexible payment terms enu ti bra yagudie enfedi de bia de tia 0244 284122 0244 Alaska echinye bia ni hu se wo kwa adum na akopa original wallpaper photo pepe na edaso ye mono empa de tia Alaska Star Enterprise adum ya wa Mrs. Anoche Plaza Ben Prudential Plaza Freya no 0554114878 0554114878 Osborne Limited Open Blocks inches bia bi ye wo inches no 4 5 6 inches solid and hollow blocks and ebuafo near the begu kam akwaja free wo kuma sempotamo eye Osborne Limited Open second hand car brother kwadwom ye need despite audition mo Osborne Garage and Motors ye bemo bi and na wo pe electronic appliances and so electronic and ye electronic shop no wadum suase Osborne ye need papa friend 0240 403247 0240 403247 kefosu ye de wo to kwan enu nti bomodia na ebra nkrofo je nkrofo sikadi eka dan na doso bra kefosu wo beye bibia ma genuinely frɛ kefosu okumase me na attention for 0278 902965 0278 902965 obatalia was the oba spaghetti penny penkoda pe wo bia ni je ho na mapomdi dwane supermarket mo enye na enu nti bomodia na ekope bi na eto hyene so ma me se awia yi Mr. yi eye ofa na Josie fashion wono ene pamenta de nyina de ma me free juada e de kosi fiada Josie wo bom so woni meet me the sports no ene di ehwani mu engagement wedding where your office wear atade bia no free Josie na won pama na fast time no WhatsApp no e was 0243 433 465 0243 433 465 ye twa ye ho aba ye ba ye de akabeto so Asempedia ba upesika akostati ejuma bi uhia bosia ache udwadie mu uye government ana private worker unya
Sana papa, woni mne papa. Never, mama wants to know. What's in the picture? I'm going to send him, mommy. What's the mommy? What's Sana papa, woni mne papa. Never, mama wants to know. What's in the picture? I'm going to send him, mommy. Akoma Clinton. I did wear the two solutions, papa. Oh. How to kind of see. Or the session and man, I wouldn't know. Go, Akoma Clinton. I did wear the two solutions, papa. Oh. It's also a video where they're going to it's also a video where they're going to na FM mi yankwe na me ne bila ene nkoma bila yes mama na pomte sen Kristo adumti ahoden ye media ya danya NS heba industry unso adawroma unya awake na me ne nsa na ade chi a na obo ade do nkwache wa ahoden di nsura chiri ya wodia isanse unya awake natural capsules na ono no mu a adwuma koyi oni pedua ni mu no broni beka se eye immune booster eboa nkwamo no mankwamo no nya hoden yie na ye adwuma padia mani pedua no enti ye ne anom eye awake natural capsules no ya na urade de nkwache na ye nsura hoden achiri kwa ye hwene cha kwa kra ame che tiefo na afi mema onye ni da so se Akoma FM NS heba industry adawromenti omu yade enka omu so eni da so ho na bia be koyie ansa na no mamfa number metiefo sanso bo ho anche wes frika emasi obenya na nka o number na ofre we nya no si aya sa ya hano pa doctor numbers ni 0245 07 99 99
0245 15 0245 0245 07 99 15 15 afei 0276 53 77 101 0276 53 77 wei eye Dr. Ernest Odro ne numbers enam de ama wo no na de mabodi na tuase na de tie ne se ono ankasa ne kura ne phone owo brenso mo efre no nyina bre bia wo de onsa ka number efre ne se sia se what say ye ka ne ho asem o radio so eye Ernest ointment na fe awake natural capsule na sign na honsem city obenya adaje no wadi nkomo pa me fa eye Ernest ointment a eye nkum na no papa bi ka kire me ose ne yire ohhehye ne nan mo wire na mo hihye ne bi mo kan say Akoma na okotutu ye na mse ba ko etu fam enti ama ho no aye se kura na eya adane kaka ose anajo ne maami da ho na maami so sum wo gire ho ba bia nyine nan wo ye ne ho hwie nya yi no kai so awareness ointment or no toy for the foforo where you to be pronounced and prince and also take a credit for mammy now so this 2025 in mammy na day I dear chin you be some no say eko and that's why I don't say for mama for who said in the new home pub you adwuma me ya no and that's ointment esen cardinal kaka de ho bajim and next ointment apam no why free I dear chin mammy no shoe and the ko adwuma Akoma FM at the Paleton home say uko dwaso a titru enua man mom tonkun no wona ya afa Ernest 2020 agu omunkun so no mudi ho dance ye se ne compositor na sika so wo mu no on say adro ne bo onye den entu ku tesika kakra bia otimi fa bebrebe uton so fa so ye wo dia umpe wona apede he Ernest ointment oba ya ho a wo tirase e mani bo ho no bo mo tirase so mu sane ya wontimi ntira ne nchen dabi ebi ho ese timi botire mandi bosome miensa obi de di na ocho miensa ko bosome ne wansane a wontimi ntira ne nchen wohia Ernest ointment wo de wasane utiri na wie na wahuhurum wohurum wie afa Ernest ointment fa srem Akoma FM kunu nyana djuma ansana so bobo a wakobo anaso kwa akotwe a wakotwe okay na misi watwe wie mpo no bre bia odware wie anopa na obesi so wakọ djuma ma Ernest ointment emfa utirim na bi nko utirase ko a emma utirim da se bi wo mo ebepam na ko enu achi esa abo ma utirim wi ni fu kama na eye fenso so emma na mo ayepenu Ernest ointment enu na ye nua ma no bia yusu digis kakase okuro mu amanfo ntiase ubehu abaye se ne oten ha be ma odina chini ka odamu a ubadwini ho ntiase da Ernest ointment aya de bia ma no ba ma no kopi efie ho no se ne efie ho ani gie tienti ayin fie wo ye se yopo bo ka wonsuro Akoma FM so me ma ho fe na da oba na wo ho fe ene ehonum no enye pe gi so ye adwuma bi wo ho ba ma hu a opew wo no ko ba ko a ohu a wonfi obi wo ntiase nyema bi ntia wo hia Ernest ointment eno sa ne ma no se ya omo ye ndan e ma no wo fa sa wa na de double wo de double Ernest ointment no na fe wo bie wa na mu kakra na wo de awura ho wo pia so amanako ma ne hye ho nyina djuma be se medudunum kodware yifri ho wa wo de wonsa hye ho a wutumi sen sakra ye bia ba ho ene ne e ho betwom jai na asede wo san ye virgin na wa ye say rese enti be ma na ono da nra ma ade chi na ono be da na ma ade chi na ne nwanwa ada wa wuni ana asa nipa fufuro bi ene wo hia no senchane Ernest ointment no man phone number ma tie for 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 mo shampa bo chapa titra drawer for ne soja for prison for security sa wo shampa bo machi no num jesa na do besa no so obafia na ba wuro no wo hia Ernest ointment se ba wo nchen wo wuro mpa bo no ko dware na de bia sra wo na ho da bia na ho ye smooth tron kama na yade bia so ntimi men wo nan no ho tam bia hoden eye wo dia sempo e bia ya afro mu adwuma titire nuan ma muti am wo nkuro kito wo ko afuom wo fa atachem
nsuo mu na kɔ afuom nsuo tutu nyina ogina afuom hye Wellington boot wo ba wuro na na ho nyina ya propro wo hia next ointment e beboa wo na sisi no ho de ama wo na awake natural capsule na me sha ase na me ka no am se ahodinduro no awake esiesie nipadua no ma nipadua no gina no ho so yie enyane ade bi ewu yes be ma ewu benya no yes oba tinka ewu benya no oba wonte de oba wo fichi kuro ewu o chasa wo de na emma wo hia awake ebenyane no natural capsule ebe bakama I say the entire can say natural capsule no say nyankopon asma ka che say ye didua na ba no a ahaba no ye mfanse ho yade enu tina ko wira mu a aboa bi no doctor wo wira mu na so mo ne timi nyini a na owu enyini eku no mo na wira mu nyi owu na ku mu enu ba ye no mo die no enye wuo na ku mu eye nyini na ku mu so obofo ankoto no tuo obi afidie anyini a ona mo na ku no because odi haban aboa bia nso ne haban odi age no sase nyankopon amomu sa nim die no na ye nipa nyansa we wo ho so ye to da ne yapo ye fa nya hwe ye babo sinim dia me man ni enti ya na oyira ne se ade pra yen na papa e wodi haban na ye sa dro ya why no topa ye to ba memene keke wo memene keke na adwuma be ya mani padua no awake natural capsule be ma wo be gina na so se be ma oba be gina na nan so se oba sima ti be ma nom awake no be no awake na mu nyina makwa ko hye odem na se ne dro we si ye adwuma mamu no imagine se die ne besi o de wa ankasa hwe awade ne beso to ko be de ko so fie ho no munya na munyu awake if you be ye ne je na ni je be fie ho eno ano no awake natural capsule dro ne mienu pe next ointment awake natural capsules je number ni bio 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afa yehwe ba bia benya bia to oman mu dia ba bia na mo mutie me so bia na ba bia owo entimu omo wankran mu ntie ne ye na mo fo ni kire ye o kanshi drug lane enkrafo nya dro kanshi drug lane na no bi sa se kingswalk herba be kire benya bi ho no afa repash ventures benya bi tinatan herba e bi ho baseline pharmacy Nisi pharmacy and na rejoice and crying ukosa amia makanya obenya bi mu amu okofo mfu ani kire Gapsin pharmacy obenya bi ho fe Delight pharmacy so bi ho no Drug Right pharmacy Binal pharmacy also obenya bi Akoma I can say kofodua na nkokofo so no mudwani akire eye Owuskobi pharmacy obenya bi nkokọ na fe Hillside pharmacy and na BB pharmacy eno so eye nkokofo mo so mudie no mo amu waka soa ene ne patem ho nyina so wo do be che tribe of Judah we kra de Bible mo asma manfo ta kan timani kaltrim tribe of Judah ukọ ho a edro na buso ho no na fe kumase ye dani herba misty herba Qualinak herba have made pharmacy and na Kriske entimu amu na amu se edro na se ashort obi ni ho me pa cho me amakan ba ko na edro ni bi ho sa papa no da bia wo ye adwuma na ye hu donti no wo ye Akoma FM na bibia tima ko ye number nam so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 next ointment and awake natural capsule the numbers am jama won frɛ Dr. Bejo so ready admada sene ye be say share bio nyame ensha wo papa pada sene be share yenko ahoma ne so Akoma FM ema me say Ayona pharmacy and afa phone in segment no ehwoka 03224 98035 03224 98036 03224 98037 so we sisi and ya we ya wa aposo no wo kotodwe sasabro yade ben na eha wo no mpenimu Ayona pharmacy for adren pressure capsules no ene oil no ebeye ho adwuma wodi ane se obenom capsules no na fe ode oil no
etwitwi faako a ɛhɔ ɛyɛ wo ya no wa behunu sɛ wo ho bɛtɔ entempa no afrɛ 0243 123 224 0243 123 224 na kyesa wo nso wonsa aka enuro mienu yi nyina ebi na bibia etumi akoso tote ede amao ma wedi ni baby afefre Minya baba baby ofa kwata papa minya baba me emo abaso maso asantuma ponkusi ase no tanko minya ba emfa kunya se nye he ya chief woni ase kunna first case minya ba ma no won kana Akoma ento ne yam na kata fige kesi su a odi abeda bia na ire de nkola na ko bia no se ne che bia no ode hu na ire ne ma no Akoma FM waje Yaji Akoma FM enti no odi abeda yo kana Akoma enti oda wona se ne che bia no se na second case ya ma no ye huna mani nipa obi kazu suma asemu a obi eto bibi ni wi ase bibi ni wi ase ka da ke tutumu ya tete ya ni abaya fomu pa na ba bia ne se woko na ye jare nu o chankoko ni nyina ye didi se Akoma FM aba no obenya na hoto me da timi ni aba papa bi Minya mafa kwata papa wonyame enhira papa 0322498035 0322498036 Akoma FM reading messages kakra. Hello, good afternoon, please. If I want to okay you betcha one here obeya ubetumi aba Maa Akos I say Maa Akos at time not the fault of the man but the woman temper that also caused the man to beat her. Okay obi so message was Sunday and no good luck to you and also obi message was Sunday was Madam Akos the woman, she is very very good woman. God bless her. God will save her in the name of Jesus. And also message was Sunday and no now messages no kwasem was say from Italy good afternoon Akoma how are you doing okay Mate from Italy Torino good job okay yenua be maybe messenger one also ascend ede amayen eno no channel so se postima me ye dwumadie so kokora ya Akoma FM busumi ye de ema ya say me busumi Mother's Month and inti posti wo maame emfonini na efato wo posti emfonini no a na wodi ne din ene ba bia wo maame waka ho wo betumi no ede onso watwa emfonini bi ana wo maame de enko na fei wo de aba beto Facebook na waye no hat Akoma posti maame wo betage no hat Akoma posti maame Akoma FM wo de ato wo a wo maame emfonini no likes no ebedoso no ye do ebekoko wakratemu na chese wo maame nso watumi age babia na bibia aye kama enu nti posti maame ye na ye hunu se won so wodo wo maame papa eye ha ene de Akoma mu nsam dwumadie no ebesie hye so me se nyame ya adom a adwoda wo besan atenka biem story no ano eden Samia Champo abusuapani oba abeje Akoma Sports up next.